Walulunga le tai o atoa. Ina ua manu ti asa o le tua au. Ua se i e moi maunga o salafai. Ua ua matata mali ilo tato waso. Ua whaasa o malie o le atua i lau pule tō. O te moa i tai ala le pula ma uwa i sau wina le mamalu wha le atua. I le wheanga iei o le au whainga luenga pa ia. Ma le ali i le ne yaso. Wha malu o le fola fola. Ua malu fo i le aso ua so o ta iau i a inga matama o tama fo i ma a inga. Ua ta whea mala ua tū ma le lea le awe. Ua whaatau taia i le atua fuafuanga uma. Talofa lava. Lea fo i o tātou tō wheiloa i pei ona masani ai i le ne yaso sā. Asa se fulu walu aparila lua whelua tasi. Mo te sā movi ingo le atua mana unanga masani. Tu sa o atu piduia li sini au se talia. Wa alua male kofa moi wa fata si male tolu walu te si male o. Lea waunanga lo tautua ina si o tātou malo wha pelepele o Samoa. Fitua so le vai aso lua se fulu whai tu la. E te whaafonga i tāla i meo lo tupu i Samoa. O le atu tupu tau tupu. Au vi inga o le atua soifua e pe ona langina le tele o au whai pese mai Samoa. New Zealand ma au se talia. E whaatalo whaatuai au au na tutofia le atua i so se whaatatapuai. Lau a fionga pātele mākusi. Pātele pa io le itu ai ngā sā umalava. Ai mai se le mawalungo le ekalesia katoliko. Mā lo lava le soifua manuia. Whaatalo whai le fionga i le sea o le ekalesia metotisi. Le tausi matanga luenga le ekalesia Liverpoolu. Reverend Whangu tō malatai ma le president o le auso Whealafania. Kasa lautele. Susunga i tausi matanga luenga mawhalitua. Ai meisele mamalo le ekalesia metotisi. Whaatalo whai lea ngā whaaloalo. Whaatalo whai sunga i toe ino le ekalesia e whakasa mana i o lātou whalitua. Sunga i whawhia ngainga mawhalitua. Ai meisela le mawalungo le ekalesia e whakasa malo le soifua manuia. Susunga i whawhia ngainga mawhalitua ma le mawalungo le ekalesia AOG. I le itu pālangi ma le itu Samoa. Whatalo whai sunga au auna le atua ma whalitua. Ma le mamalo le ekalesia sofitu le itu pālangi ma le itu Samoa. Ekalesia Emmanuel umoli maua Iova le ekalesia Mamona kanana fōu. Ekalesia so whaatasi. O a uma ekalesia o ala tuai tapua inga Samoa i le atua. Wale maua fo isuafa i le nei taimi. E whaatalo whātu le anganga whaaloalo. Malo soifua manuia, malo le tautua i le atua, malo fo i le tauatai. Wha malo soifua manuia le sauwha ingata mamati nā malo lo, manu malo. O e Samoa i asal ngā sua le tai au, i le ngai luenga tālai. Wo o tau asoa le pini auro le manu malo. Ona olo tau, ono sa i le ngai luenga le atua. Reverend Tavita Roma ma le whalitua i a tailua Roma. Reverend Sava Iloto ma le whalitua i a pe Riseloto. Tina malolo i a pe Vitautua. Ma wai se aso whaumui longo tai au muripola. Whale o manu Sava Inaya. Ia ma o tau uma wale o mau o tau suafa. E whatalo whatu le anganga whaloalo. Malo le ono sa i malo le soifua manuia. Le whangalo ina le au sina si o tātou watunu. Ina i ta mātua ma tina mātua. O e olo tapua ia whaiva o Samoa i le aso ma le aso. Whamalo le ono sa i la ia te o tō uma. O la tō tapua inga mamalu. Ia o manuia ai whaiva o Samoa. E malo fo le ono sa i le ti ngaru so i fua matua o lo iai o tō. Ia talo pia i le atua na ia whaale ma lewa pia o tō so i fua. Ia wafo i le maftanga ma alo ma whanau. Mes fo i o a inga. Ekalesia ma whaala potopotonga. Whamalolo on sa i mo i lato uma o e olo uma. Whea ngai pia ma ngase o le tino. Tau mia pia i whalaefu ma le apple pulsia o tō whanga. Ia tatalo i le atua i le au noa. Ina ia whafo i mani mahalosi a te o tō tamatina. Uso matua ngani ai mese o nai whanau pele. Ia fo i musika o nei ala leo o se whawhia loto. Ia ai momoli atua i fo i se whamawhana whananga i o tō mawhatianga. Ina ia ngā leile atua ma fōa i atene. Mahalosi a te o tō ia au se ata fo i. E ala mai vi i ngole atua. Whatalo whai lau mai mua mai lunga o penga te whailangi.
Whaatai fo i le fia e vea nei po kalame ma wata wha solo. Manuia le au mauai nā tunu ono o sa idi ngā manuia mo a hinga. Ma lor soifua manuia i lau sunga si mati i sa ako ma le whalitua i a loma. Whata alofa i lau sunga so ne lau saulo ma le whalitua i a pauta. Soifua manuia i lau sunga ngā su tau lasi siosi. Ia ma lor lava le soifua. Whata alofa sau whainga, whapea fo ini. Lau sunga whaleono Filipo ma le whalitua i a Berenice. Whatalo whatu le anganga whaaloalo i lau whetalainga tapua i e tuale vui ma futa mamao mai lava i sangone ma lo lava le onsa. Whatalo whafo i le au malo si o tātou ma lo sa moa malana ma siofo. Le pa i o a inga ma la tau tamau tamafo i ma a inga. Le uso ngā pule mtu mua i tu au ma la tau wa a inga i le tai ma le va au fonti. Mai se tapo inga se tātou motu mai sa. Ia sua ma le vai whanua fufo ma ai tūlangi sa ole ma sale au mua ma le lau niuna sai lua. Le a fio whaatu to o whale ula la au nāmtas. Ma upu ia te ore motu sa. Whata alo whai lea ngā whaalo alo. Le porkalame o oe mal tū la fono. Lau a fionga le o te sua tele tū fele. Ia whapea fo isu a vivien tū fele. Whata alo whatu lea ngā whaalo alo. Tātou por kalame ma le titi sao lau whetalainga mutalo, whapea lau tausi, ma le ai ngā li, ia e mei se fo i le pule ngā titi sao lau sunga Kristu ia whapea fo i le fionga ia le au pepe ma le mawalunga le pule ngā titi sao, ma lo lava le tautu atu no o. Le tātou ko wha moi, wha te si ma le tolu valu te si ma le o, lau fionga ata North Crichton li ipule o le tātou leitio, ma lo lava le soifua manuia, ma lo fo ile tautu atu nuu. Whatalo fa ile vaenga wha upu whaia le tautua pāti, la wafionga le taitai Professor Dr. Afualo luanga lau manusa lele wood, ia e meise o tupu mai e o le atu nuu, ia ma lo lava le ono sai, ma lo fo ile taua tai. Ia Whataalo whai lea ngā whaaloalo i pāanga le maot Samoa vi inga o le atua o e olo o taputapua ia whai wal po kalame nei lau a fionga i le uso ali lau sunga tu i la epa whai ai ma le whalitua i a maunga mū le tapua inga le whalitua i a Ana Rosa Whaamusa Whaleono ia malo lava le ono sai le fionga i le presidente o le ekalesia katoliko Samoa i St. Mary's fionga whaalava au Paulo Penese ma le whalitua i a Mareta ma le nofuaalo ia malo lava le ono sa i Mareta tina matua ia tu maseve a pulu va ai sola tala i tole foa ta matua ia mana ia ena fale fa le ono fa pe fo ile fionga ia kavo ma le fale tua ia Lucia ma le no foalo to filau ma le fale tua afa masanga lau fili ta finga sa vao ma le fale tua ia ola itai semi masera nantun lino le a lino ma le fale tua ia epi tau pa usa o leonge ta motu ma le whale tua, nu a kenese tongia, pa uli penesa ma la aina tiu malu, la whau atu fete ma le ainga, wha auli uri ma le ainga vai tau vi Filemoni, me sfo ianga Filipio ma le tau si a pua, lango asiata ma le whale tua, wha talo fatu le anganga whaalo alo, le whangalo inga fo ili tapua inga le ekalesia katoliko i St. Mary's, i ruti hion nei, le whetalainga i le whale fitu le alio a inga lio vori tufunga ma le tausi ia nā tia ma le nofoalo. Liuliunga tātou whai le taulangi Robert Stewart o le afoa ma le tausi ia lo minga ma le nofoalo. Talainga i le taulau niu lau tō whao no fia nā uma mānaia ma le fionga ia sula Daisy ma le nofoalo. Manuia ma wentiana i linga noa lua manu momuta le mana le aula ma le tausi ia lua whaa. Kristifano sama lau nike ma lo lava le soifua manuia i lau fionga i la tanuma pepe sopo ta fia mali i tonga tuki ma le whalitua ma le nofoalo ma futa mamao ma i lava i melepone tai foi le lango ma losi tato pokalame le maot Samoa o vi inga o le atua me se ia lato uma lava o lo mai moa mai ai o lo le ia feo to swafa i le nganga whaaloalo le pokalame le maot Samoa vi inga o le atua ma te whaatalo whatua ia te oto malava ma lo lava le on sai ma lo soifua manuia
ia manuia fo'i fai'uga o lenei sapa ia o le atua o le pese la lea o le atatu mo outou uma lava o e sa fea i le fa'atalofa mai latou fo'i o e olo mai mo mai liliu mai o le amataina o le fa'asolonga o le tatou pokalame. Se fonu male o minute ua te ai nei le itu la e lima i sini au se talia le vi ingo le atua soifua no tau whaafonga mai ai langi ina le au whaipese o le ola toi fuata ina mai Samoa ia o le afo iwa ma mafutatu ma le fionga le tapa au whaasina ia to le afoa lua moa to le afoa le lua ia i se taimi ia o na fio mai fo i leo le fionga le whaatono nei Polkalame ia o loo tuatuangia fo'i o na o tiu te whaale e kālesia le fionga ia afualo lu tēna whaleono ia whapea fo'i ma le tatou insinia numeratasi ia mālo le malamalama mai ko tole afoa ma lo unei tangata ai o ainu i linga loa li te sawa inaya tautua ina lo fita mafuta mai Samoa mai le nei taimi se ia pa ia lava le i tu la iwa pe o na masani ai tatou Polkalame masani o tala le tofa le tatou Polkalame ma le fionga le li pu le ko fa moi fa te simatolu val te simale o le fionga ia atano kraite ia ai mai se foi o le tatou titi se al malosi fa wina i foi le tatou Polkalame ile nei foi e fiafi e fatalo fatua ile nganga fa alo ila wa fionga le tapa au fa sina to le foa lua moa to le foa le lua la wa fionga le tuia ana ave au malanga ia ai o le faululunga foi i o le tama fa'asausaua le itu malo faululunga o le ainga malosi ia a o le natuina atu foi ai ia o le tonu mai pea lau fetalainga la ulu o le taulau niu talainga tupa iloa
Ia a o le whaululunga le porkalame mo te Samoa vi inga o le atua. Ia Prestene o le ekalesia I ruti Katoliko Samoa I ruti hio nei. Ia malo lava le soifua manuia, malo le folau. Ia malo fo I le tautua atunu usa tatou whiangai fo I nei aso ma tapua inga I le atua mes fo I ole. Tatou whiangai ai fo I masi tatou palisi palangi nei aso. Ia o le fo maua le alao lao ma tangofie. Ia tatou te whiangai ai fo I mane malo le atunu upe I ona masani ai fo I aso sata I tasi. Ia malo fo I tautua nei aso. Mana ia fo I vi inga o le atua nei aso. Ia me fo I le ai tatou uma palangi sa moa pa. Malo so I fo manuia lau fionga le tapa ufatsina to le afoa. Ia, papenga fo I na ufatala fo I le sofa man malo le fao le karisia la langi atoa. Ia Yesu Kiliso do mātou li I faolo. Te nganga maurunga ia leo umana e fatala fai paanga masane tātou puklami. Ia ne ia fo yaso ia o taitonu fo ia ia o papenao sanga le mumu fo I le fionga ia futialo, le sina. Ia ono tulanga tutuania fo ia o tulanga tofi fo I le kalesia. Misi fo ia te leo foi o misi me foi to ina ya na paanga masan. Ko inga kele paanga ko. Ya, ya misi me foi to ina na paanga. Ya, o popole salwana longo mai e pa ya sina tuale titi me tatu pokalame ya na tatu pokalame leo amatonu la vai le tale lima nei sini ya stadia. Ya malo soi fu le nganga maulunga la valo fionga tau sala te fifia la vai vina le vai atu pa fifia. Ai matatatu fia ia wa sa fo ime o matatu poklame ia e foi temi wa fa no ai mai tau si I foi si temi ia pe fina le wa fai lo ma me fina le pe fo dinga wa fai e tual poklame o fa town fai ta termine ia te lo foi a sa tato o vai foi sa ninga e me se foi tato bom paanga sa la tu foi sa ninga masan e se tawe ia ule le upun tau tale se tasio whawhiangainga tau langi. E whapia, ele taulia poleale e kare si e tau hai paul mei ia e whaolaina. Ia mamau ai oe se upu. Ia piona whamai Yesu ia tō atu loe whai o tō ma so. Ia lea whai lau o ma whai nau le whale whai le maota tapua I nei aso. Ia ele taulia le tapua inga. E tau via pena maua so mea ngā nei aso ia po so mea ai whai whaleanganga. Po so tau mawha whai whaleanganga. E whapia nā ona ola ai le tangata I le vai aso ma le vai aso. Le tāua na le tātou vo I le wharesā. O loo ia tātou whaiwhi au umana o ina le lei I le tala le lei. Whapenana wa tātou umo tātou poto ma le tuspa ia. I le na whapeo na whawhianga hinga o loo ia I le mea lo whale tu o tātou uma o so. Pei tai ono o lātou umana a wanga whaale lei lava. Ia wā lava le opo folofolo o lātou a lea mtawha ioi. Folofolo o le whiongpa I le tu ma whaanu namal whanau le tu. Ia o tō tele le wale whaanau le tua, ia wa lato malam lama foi. Pa wale mea iai, o le malam lama na e aru ma pe, e na aru le o le whaiwhi au pa, toi whaola mai, whape nā whainga pia le moku vinga le dea, e ke alu le kokongu ku, kongo le kai ngafi ola loa. Ke mea ke vere moku ku, e a ko ngai fiei ku la, ia po ngai aso foi olu, e si ke awa pe, wale e le kokongo le, i le afi a ko le, whape ngā le tātou o langa tikisiano. E wale whape au e lotus pa iana whape le tele aru le lotu. Pole ala vale kare si e te awai e te whaalaina lava le me te awai pe ai toha lava e oia su elo awale langi al mana ia whaasoa lea fui apostolo I lau ia na uloko ale ia mo mawhau whawai pea ia o te whatalo whatuna lau whianga tau sala sunga e nu Mana ia lau whaasoa tatono fo ia uia I le whaasoa fo ia na apostolo e te le maua ia se whamanianga mai le atua I tono se ekalesia e lo le ingoa lotu a oe lava ia e te kapenganga lo oe ala I malo Ioi, ole me tonu na mea na kinga mai ai ia ai sa whapeta I te ia ala tautala apostolo la tautala nei lo na ekalesia lo le ekalesia mone le ai o le mea na sine taua e na ia apopoa I lo na aurotu mau e whorota la o whaiwhi au whai lalo lo noa vainga ia whai o tau awani e taua na ua sesi sau le lotu a ia e whaula ina a whai e le lotu e alu le natangata alu pe e lono lotu a ia o tu ai le se upu ale musu tangata au te ita
Paul me fai lo ngal venga. La lo ngal venga. Pe nga nga no pikia mai foi de se foi man nei ya. E mo ya la fina de tasi se fe fa punga nga tanga umala. To tele la tangata e lo ia me alo fa ta la yatu. Ai o wa ya. Ina walu la te fenga venga. Wa ya tu ya o so mai lunga la cheno o ki kilo ko special manga ia fa mai ale fa pele te fa no mai te mine ia e muri mai upuni no muri ali upuni le kele o ia o tata no le fa ma muri atu ai upu umanta da tau no ia no fa pe se le mane ia se le mane o final tau mafa fa la nganga ia o tele fa pele por fa lo ma ke singa mai por fa lo pipi por fa lo ama Paual meo o tau mafa mai sen mana ia mo wa ia no muri ana ia le o no te tali tonu tai tai ele ia se sia lo ku fa mengi me ai fa nga ia ki se va nga au nga le tu mo la tum ta fa yoile ia pio tu langa na wa tato fo ia fa so tu lo tanga te me fa le lo tu wa ke ia le wo le madi ke ia le wo le madi ala ke fa so ku ala nga ia ke awa ia po ia fa so me la nganga o le tu ese la ka fia e ka konga ka ika ia o ngalo o wala me fe awa le tu ia tu pio tu langa nanga le wa mata nei fa la te le mai fo la mta ala ma ne ia la ma fo fa la de ia ne ai ma ne ia le fa so ma ne ia lo fa so a ton foi e o nga fo ini so fa fong mai fo nei time wai e ia le stangata ole matua mapolotu lava ila ne kalesia ia ai mana ia fo le faso fo ia le ale na apostolo no mana tua ina le mana tua so yo le tit vai te milan nai fo ile le mai yo le faila unga ale les fo apostolo la unga mai lai itutuila la unga mai tutu la unga tonu mai la apostolo ko kako ya so yo o light pe uma loale le to na i ke milanga e ka o ko fo ile m fai ka ku spa ia e a o ile si fai ka ku si o po o fai a o ngale o fai ka ku si o uso makuala e uma loanga ia o aya o ya o fai ka ku si e fai ka ku spa ia la fai ka o soi fu malalo so la ya o fai ka ku si ala pe ki ngalo ko vo ile o la ke la ki makuanga ia ala pe wo ka o la fai ka wa ya la ka o ma sa ki ngama fa longo mai le o ngol fai ka ku si o fa ko ngunga la ngama lo miti ke ka ngo ya o fai ka ya e ka fai ku lo i ka wa fo ke ngol i ka i ke ngi pe fa ma mo ile yo nga maso ya wa leva nga mga akusi o le ika wa leva nga mga umbal fai ka ukusi ma ai sa lo le la unga wa ma nga ya le pawa ma yo la unga fai aunga aposkolo nga me kukuila ngo ya mangeo o le makwale le la mo la unga nga aposkolo so la te la kiki ya fa sa wa ku ngela fai ka ukusi a o fa longo ai ile la unga ko inga ale apostolo o malo le la unga la apostolo fa pe mai lole ai se mete mana ai ku ulo li mai lungo likioma muli mai upu pela nge wa sa no mai ya o apa ku fa pe lo li mai lungo ku mai ala ke le nga o ang fa fonga mai sam o de ngi o fio fa le fa o mal fa ka ku si ale wa ku ulo li mai ku mai ala ke ngo fa foi nga mamasolo Kiki am Ara fo le mana ia fo yo le upore atu ai o le porkala me ana o ki kurkuringa ya o ia so kala kiki e sauro pe ka fai ali ia sauro porkala me wo umma ha o fai ka kusi a mana ia malo a fo imo lau fa so to mana tu ai fo mai o mai a fo nei tai Aya se apostolo ka ke fia la nga a fa so mai ia ka ke muli ia ai ka u fa no ko lo pe u ka ngi fu fo che no ia pe fa pasile kiki ala apostolo kusale me le ngo mna tua ya e finale na no tava le fa no longo
O le mea ma silin tawa ia tau. O le upu. O se upu e telefoa. Te lea le whainga o se upu me whina e whai motu la whono nei mea o lo whai o se tala. O le mea na whai mai loa le whai whia. A whai la te whanongo longo mai po whea lau langi le te whanongo. Ia o ngā e whai mai leo kaukalanga ngai. O le au whaolainga ku oe i le keimi ngai. Whakasi mai o lo kokongo le whaolkanga lea. Ia ngā luala ia lea whai mai ia muli mai upu ngai. Ia ngā muli mai upu a upu foi e se le pawa maralosi e upu. Ia i langa o loa ai e le kula foi nga e le tua. O le awa saunga mai Yesu whalongo le lei i la upu. Whalongo le lei i la upu. Ia ngā wano lea ngā umane aso o whainga ring a kota mangai. A ka mawha whaulai i kei mingei po lea foi se mea ka ke kau kalai. E lea se upu ka ke kau kalai. E vai masei foi a kako ai se mea se mea ia kai pe fio ko kere foi la fai kio ia kia pa peo ia fai ke o le ki kau kala o le ke le falo mai o ia o aposkolo o fai au me le ai ke kere ma fo fa penga na ngai ela ka ma fo e ko sa o maka ku do mo le tua e le ia se sidi e sa wali pe se finale lua vai lua lima tasilo lua mata tasilo isu tasilo fo fonga lua kadinga e sa o le upunga o nga o le fa upu mai pe fo dinga mai fa pe e fai ke langa o fai au me ia le ai o le ka ke mala lama o le ai fa longo i sunga fa fenga a o no ke me pokala e le pa pe se pokala me mo fai au pokala me mo kanga kaum a fa pena ia fai au mai ia e fa pena fa ka ko e ka kau fainga ia ke ia foi de ka kau e de au nga mo ia langa e kau kala se mea ia e loa e kau kala o ke kau kala se mea a fa inga kanga ka o langa fa inga umu bu fu wa langa e bu langa wa la bea wa ela velo wa bu o nga ke ele wa fiki me ele mali o me ia o fiku fa inga pe le langa pe nga fa longo lo ke le foi fiau se foi manga mai una pe fa penga mala ko ke lo fa fiau kam fa akele ni po kalambe e ku lunga o le kio lunga YouTube fa ka kaula le ka finga ringa ala ka ke fa longo ai o lo sao finga o le kana na le sunga le fa finga inga le o fa le TV fa sa la lawa ko vi inga le tua fa sa la lawa ko po folo le tua fa sa la o fa le kio fa sa la lawa tu ia ko yo sanga mus pe pare fa ka o i langa o lo ai e se le manga i nga mau fa manga ku mia kia wa kama fa ngi me fa sa la lawa ko ia o fa kasi la mamarkulanga ia o ke mapro wa o lo mafo fa ne o nga la staka ai e fa so le ai le mesin ka we kia o dis fa so mai le sunga fa fenga inga le ai fa ya ku kanga ka ai busu wa fa longa venga wa o mang fa longa venga e o ke fosia ses o kam fa ka wang houses ia avele upu o le menga avele upu ia ai fa longa ku ki o ki upu aves ai fa longa ke olai ia o lo wa fit fidinga no fa longo mana ia lo sau no ele mo le me o le tala no le tala e sa o ile upu fo ile mau e fa le ia mau fo ie fa longo ia la le sia sona na malanga mai ele fai au mai sa mo ia fai au la o mato tali malo ai fo ila na tai ia wa umala le sauninga tai au fo ile pinga ko inga malo ma ku ai e sauninga na fai lon ma ko ki wa mo sauninga na wa lo ka pinga mai ma ko ki fai le ti a o le ia matal lo tuteli mai le ia tangata umala ia o mela watu tala noa lo le fai au ma ko finga tala noa fai au fa matala le fai au sa fai langa ngaluenga fa kulanga fa sai fia fa tu le fa sai fia fa tu nga fa le sa ngaluenga ia tau tala ia fai au ngonga fa ku ai fia fa ku fia ia fa tu fa fai au fia o fa longo tu fa ele ai ma fa pe mai o le apostolo le a mianga o fa o la inga nga ka se fia fia le au fa inga nga fa mania ina o la to fina ngalo ila la unga fia le hai ma se me fa pena na o fa sa na fa tu o fa sai fia uma la nga ngai fia o si ki ai fia fa tu
mole apostolo, alai a amua ku ika lea mole ka pule tua, lai ka ke whaalongolongo i mea ngangana ai lea apostolo, whapero lea oi sole, ma i mau le kaimi, e hanua i lea apostolo ngā luenga lea tua, i se wa ai mea e alu vivi, o le wharisanga whaakui whea, whaloro ngā luenga, ai le i hai ma se a whea whapea, ua fia se furunga ka u whaamangia inga o la kouloko i la ukala inga o le upua lea lia. E hao ngā fo i ta whasoa le i fo ingisi aposkolo kau maua le mai lea. Le le manga o mianga luenga wa o mia le whamei tāmita. O te le ngā na whai si wharuera fo ia leo a. Kiri ropo ngā whero kuspai. O te le yes, i o whaia lau whina ngara. Ele o ngā luenga e whaia lima. Ele o le mahalosi o fita. O le loto. Ele o ngā luenga la e whaia lima. Ele e whia mga oai ia le atua e whaitau. O se fia ngi au whaia ngā ngaka ua whaola ina i lau tala inga le. Nge ke aua e ke taasea nei ngā luenga le atua. Ia wile, ia mahalo lava whaatai i lau whaasoa mana ia whaasoa. Ai o le pese lea. O le ke kasi ka pesi. O le ana wa whaasoa mana ia tau i tūlanga i lau whalongonga atu le sunga whawhenga inga lea i wa tala i mei le wharisana na whaia o le so se mea doi whaile mea. O le ngane, nai pesili le pesili na pe i sesina whaalo i ngai langa kalai. O ai loa fo. A kalangoa loa kama mākukua ia. I whenga tāna ta whai atu whesili nā. Ai na uma loa leo, wa uma lea sā, o loa le songa fua le siro. O sa wa wal whai sea. Le fia ai. Ia ke whai aku sea, whai mena aka se. A fo i se fo i le leo lea sea. Ia walanga le whai pere sea. Wai lua side of story. Ai ngai alu nei lai e whai fia. Wa, e whai pia mai whai pia mai. Ilinga noa. Molo sila fia. Ang ale whaoringa ka ngaka. E le face paisa. Mor kalanga le na whai mei ngir whai fia. Wala langa mawhai o ngā whai ngā venga ke kelenge. Ua whaoringa ka ngaka. Ia, wa anga le whaoringa. E le aia masingei mea wau kere mwhenga o whai. Ba, o la lau saulo story. Ia, malau kulanga whai ia. Ia, i vanga whai. Ia, le lau saulo le kulanga na. Ai, anga masalo la anga whai pia ke kuwa se vangwa e kare whai fia. O le kala ngā whai fia. E fiku whaisa, e fiku se lau ngaka whaoringa. Ia, mahalo whaasoa e lau whionga tapau whaasina. Ia, ai, o le pese lea, i momole atua ia lo whaanga. Mo i lātou uma lava o lo whiangai pia ngase o tino. Ia ia musiko nei a la leo o se wha ia fia loto ia te o tau uma. Te ai fo inisi tina o le tino o lo whiangai ia ima o tau. Ia alofa te le atu po kalame e le whaangaloina o tau uma lava. Mai se lava le whionga le usoli ia tula e pawhai ai. Ia malwhiltua ia maungamu. Tina ia mareta ma lo lava le on sa i mareta. Ia ma lātou uma lava o lo ngase pea. Ia tauia ina ia tauru tarsanga. Lo whangia i le atua whaafo i mani malo si a te o tau uma. Pese lea mo o tau liliu mai. Tatala tofa.
Toi luas furu minute ona tale o le tūlai o noi sini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na mo le atua ia lo whaanga mo i latou umalawa o e o lo fia ngai pia mga singa se o tino. Na langina le au whai pese e whakasa mai apoli mauta pe o no tau mai mo ma whaafonga mai ai. Ia o lea ua tātou o mai tātou pokarami o tala o tō wha. Ia lea lava ele i tau no mai le sifai tō wha li. Lea whionga ia whanu. Ia ato no to te tala atu ia le whionga ia futiaro. Ato no to te tala atu le si tō wha e whtau i male goodbye no. Ile whai ile tuai mai o. Whaasala ke o koe inga peasa. Ia ai. Wa ke deo kala wale i koe. Ia ai. Malo le on sai malo fo ile mai mo mai le malo le tunu. Ia talu ai la whionga le tapau whaasina. Na o whalongolongo mai a nafi. Ma nei o Paul Kalame le tai au a nafi ma le whionga le whaatonu ia futialo. Ia na o whalongolongo fo ilea ma le tatoa. Whalongolongo ma le loto nuti momoia. Ia me se fo i o le alofa i le whionga i le profesa. Dr. Afualo Luangalau. Wood Salele pe ona fa tatal no foi ia mol mai foi lan fa tai le malo le tunu sai foi mal tapo inga o alo fai val fai nga pa lo tale malo le tunu fia la vai na vo fa ngolongo mai fa tai le fiunga al profesa ia o fenga tai o le foi mea o le tapo inga ia na o fia la vai fai unga le fiunga le profesa o te fa teleina ma o fa teleina ia lona fina ngalo ai te tonu fo ia uia e a tonu fo ia se awala wa le malo mai ai fo ile fionga al profesa ia o le fo ila e tuma tilo fa longo mai fo i Kalame na te le la vale le ayata tawo le fionga al profesa e ave fo isanga tangi fa sanga ile fa maoni ona fai o le afo na fatino ino el palok ya moi au fa longo mai ile famtalanga le fiong profesa ya fa pe wasa o ana o le alu le apokala le nga wa o maftia vave ye te mo le mai ile mai se le ole mafatia vave o loto mafatia vave o loto na sawa ilo le ila lo mata ya ai o fa longo mai le ole ile fiong al profesa e wi ai na malolo ya ala vai malia alo na ia loto taton fo io le facilité le fo ile atua le fiong al profesa ai se ala wa fo ile ai lo o le tele le fa maoni le eta tono fa nga palota le an pe fa long mai fo ana fa maoni no fa palota se manu e ke le lava se man malo le fiong al profesa ya na u fesili ai fo ia ui ile atua ai se alava wa le sao ai fo ia falo le sao ai fo ia falo ne fo i fai nga palota wa le tua tele ana wala tele o wala le atua mai so se mea fengata e fai ngo fie ile atua na fai le wala ai te tonu lava e ia fo i se mea o lo iai se ai tatou tau tele i loa langa tau tele e papa au lava le a o le sira fanga le atua iati wo fia ala il tali al profesa e fa mangalo pe iai le sona langona e ave na te suina au fa longo mai i la wa fionga te pa fasi ona fa no ona fa no ai le o lo o te fa alua ina ma fa tele ina lava le fina ngalo profesa ia te awaia al pi oi pe fa ma wa pe ia lo te fa mangalo ia ai o pi oi pe fa pe pe wa masania ia tato ia malo i me pi ia
tatou tilo fo ila ia fai ngā pio pio. Po fea anga ia i lea fai ngā pio pio. Ia ona whaatal tonu ina ia lea wa umona fola atu anga waa ma avanga tau ma anga waa tūlanga whaapena. Ia e se ale mea le taavili anga ia ile mea e sa oai e malo si al tupi. Malo si tele lava le tupi. Na ia le ilo o ulangona. E mana ia fo iyo le mea nsau noa ia ile fionga le profesa. E alu fual tangata wa manu malo. Alana te sila fiena le mea wa manu malo ai. Ele se manu malo mama. Le se manu malo mama. Ia o se avenga tele le ia nei fo ilima tau sanga. O ia le sa wa e manu malo ai te sila fie tele manu malo mama. Se avenga tele le ai. Nei tau sanga ato. Tantun fo i o le ai nunga e mawasana ia mea o ngā i tono le. Whai ngā ma whiriwhiri ngā le atunu o le o i tono al palimeni. Ia al whaalora whaalau tangitangi ai. Ai tato tapo ia te ua tato tapo ia lea whai ngā māloa ia. Ai tato o pio pio. E sa o ile sko ingon makongu e whai ia le le. O lo o ulanga nā ia langona e. E lango ina ile fionga i le profesa. Ia ai. O le lava le whai unga e o i le profesa langa wo whaalongo mai ua. O ma koe li liu ai o ele mawhau o le fionga le profesa. Tu sai fo i malau whautua. Ia te au ia la fo isa o lau whautua ngai. I se si fo i mea o le tau. Ia ai. Kau ke le ilo po le po fere fina ngalo le atua. Ia i tonu le mea ne. Ia oro. Le ua una ia langona i talatu. E se i tala mai lau tō whaalanga le, ngō whaalonga mai. Kusan le ia o roa malau koe, inga le sapu. I le lango ina o le avenga o le sūm tūranga whaapena. Ia awa o te au le fionga profesa. Pe kakia ia whaapea alu pi o ia whaapea sia ka ko mea mon ngai fo i lima tau sak. Ia sa wa ulea ia so atu. Ai pa wale langona fia ma langona whaatai. Ia wa tau na whai se suinga o tatou malo mon nei. Lima tau sang. Se ia roatu fo i se si ese. Se ia na wha mao nia pe sa au ia mea. Pisa mai ai ngei ia vaenga sia sa lato whaafoeina le sa o si o tatou watunu. Ia pe wa tau na ia se wha mao ni ngo ia mea Ia awha ia lai sa o si vaenga sia. Ia lea tua lea lava koutulu maal mea tatou. Ia ai ola ua ulea whaasoa. Ai waku lea mangoa e whaasoa mai e lau fionga te pao whaasi. Wa aia kungeri ka kopokala. Ola. Ore koa kele lau whai kio mai ai. Ia ai uile. Ia li se meo iai. Te tala la mal tō whaal tangata iai. Ia ra ua malo matua mal tō ina ia. Ai nei fo ise me tala i lau tō wha. Ia tusi whaalei mai fo i tato pokalam. Ia pete fia vidi mai fo i tato pokalam. Tala mai ai li tō wha nai te no fo maoi. Ia wafo ile anu luma tato tapua ingai. Ia tunu umamao iso tato malo wha pilpil. Ia ole avanoa le mo lau fionga tapau wha sina tole a foa. Ia o te tonu wala tatapu karame maatanoa. E sa kāmea. Awa au tali atu neri teimine. Ia e una whale tonu tato news mai Samoa. Ia lua, e reo i fo ia le fionga le aro sina ia futi aro. O ia naro o mori mawina ia lau tala na whaia nafi. Ia aere, e reise mea, o le tala e masani e se tasi o ta mamatua masani ana o fia te wharo nonga pe atau tala, pe a whetalai fo ia na raunga. O le mana o le talia e vai tino. Te manatu o le ngangan na. Ia te tala e fo le tō whare tangata ia e pia o tusa tato pokalame le aso nafi. Ai sila le mene ngano e loa fa o pule winga e fa maoni me iti fa penana e pule me tele a fai te fai se mele titi fai ngo fia ma fai na fai me fai me tele o le nganga nana o fa so e fionga le professor nafi o lo fa so na ave ya le fionga ya afualo takta afualo na o fa manatu ya afualo le ngana e fa maoni mele titi
te pu lea langa o lea e wa manatu wa iai i le whenga professor lea ngā vaa lea ngā vaa wa fo i le fisosoani mo le sao Samoa o ia atoia ia tino wa tau sili e le tau selu atu lai le whenga professor lau te manu nama e na mafua na whailo whamatalanga ininga noa te le i whaiar po kalame lea na o whaiar po kalame lea i winga le mea lea ia o lana te mawawhau le tele o teni o tala noa. Ele nai se mea o te papole e fua i se tangata wai pula tangata i rona manatu. I le wha apea o te tinga inga e whaalu wafe maafe tala o la utamao a inga matupe o te maua e whai e se pokalame e whai e le mele o te manao ai. Ai sau se tangata whina le tulou lava whina le se tala whina le se upo e tō te tau. Se tangata whina le le angal mafofau sau fai me se mea fina le tau fiai oe ai lia sana mea na fai le winga na famatalanga pe o le o to tala u ia lo ai ata tau le lava na u alu fai atu nei po kalame o te mana oe avaku ai le fe au le fe au le vaku i le mea na watu pu me nei fai ngā palo ka Samoa le la na mafatata noma ma le whionga le professor ma lo mafofau le la na nafi le na o fati no ai le mele no lo mafofau a feite fa maoni meititi wa te le la wa mafofau e tu sa matanga te tia e tu sa matanga te tia ai e tanga ta te talitonu ave ai la tamo faina na o nalo ia le melo te lo e man mi ai le tunu o le mele le watu pu mai nei ia le la o fama namlo na fi sa o manat fatawa e lea ia le makapi le mangai e lea ia la poata mpai ngai upu masanya le tunu le ai o le professor tamalo o le doctor tamau ai e va mau ai sini la va ia malo tangata vai ai foi mea ia tia ia e le mafai for professor ida e foi tale le tua na mai tia e foi tale le tua na ave i le tangata me tangata e le tu sa ma tangata o le mena le felo famtanga o le na ave lo fatuanga nafi a fai te famaoni le te si la fia le leia o le se sere me le fai o le upu ai o le upu a batu le upu tadia le lei a batu le upu le tadia le lei langa o le mea foi le ana ia foi le fianga professor ina wa lafo mai ele fina le fianga le pale mia ia tu le e pale upu anga va al professor sa officially professor sa refuse mai foi ia o te polo mea na to ina fa le ai fa matala mai pea langa o mea le sao e avea ma mea sao o upu pepelo e avea ma upu moi o whamatalanga le sao le avea ma whamatalanga sao a whai o upu i watalafo me oanga vaai whatu stuse i whatu anga ma ngiu kongo ngiu menga o le avea ma mea sao pe ai le sao e ke kari mai le alanga kari mai le kari mai langa le anga malama lo le atunu e le ke le la vanga va a fo i o le fionga ia fualo a Dr. Fualo le foi la official nafi ia le lava i lo nanganga loto famangalo ma loto vinga le ia le lango feku ka kia mai lana wanganga nga lo ia lo famangalo ai le officially sa o aku lava ia te mai le gaming o faka kanoi o le mea lava le nga o le so muli nga officially ai le fionga ia Dr. Fualo o le me ave i lo famo mo ko ngal malonge ka sia langa ka ave i le mea le o awala fala kua isu e ia le lei ia le lei uma menga ese mo corruption ia o kakia mai lo ka ko malo o fai lo lang fishing ben le ananga officially le foi ko officially e le ole amakanga le longa benga e le ole amakanga le o longa benga o corruption me a fai la que si la fia fai lo e le se upo ko le fo o le upu sa ka kalangoa mai le makanga yo o mali kemi ngai le ananga fai lo ngafi ka kia lau la ngonga ai fa ngala la ngonga ia nen ka kalango ai ne ana ngo be ia e fai lo minga lo vam kalanga ma fai nga e fai me dia e ma fai nga e fai me ko ngal malo ai a fa pe ke aru lo fa mangalonga ai ala mi ko e ke fa mangalo se me le am ko e ke fa mangalo o le o fe yesus enga o le me enga ma fu ai on kama fai le fianga di pale mie fai kula fongo ai soli ar kula fongo o ia ngar kula fongo ai ko soli kula fongo ia le loma mai o kai au le ke le amakai ai lis ingano wa fai se kala ku wa o ke ika ke le melia or kangaka ai pala ai
O laua karikongunga. Pe uso, pe kufinge, pe kama, pe kinga, a e alu no nungo mengai. Nga le kuwa e ke fefe. Ia na o fai roia nga la fianga di professor. A fai e ke si la fia e le ami ko ngeia ka mai mia, ngeia ka mai. Na ngo makanga. Nge ke o pa ure fast ya ku ma le chapipi. Nge ke o pa ure chapipi ku ma fast. E leo se fa fika o li na telefone. O le fa sala laua telefone. O le fai o le mea sao. Peke fia iai, peke le fia iai, e fai pe ala o kala. E fai pe ala o aia kakau. I le mea o lo ke do. Nia na nengo kala ngoa loanga ngafi le fionga di professor. E manga i ala ma fiku fainga. O ke mi ngei la, i le wa 50-50. E ni ku mama inga fai ai le fionga da losina. Molotanga, o 50-50. O la o kala, a le mawhaianga e whaia le mea, e le mawhaia venga e suier corruption and maro. Longo wing o i ai a makai. Longo ke role fionga li professor skanga ka loko alofa. O skanga ka ngange. Ne ana na ka fafau mai lango mai fafa apia. Nga ke si da fia o le mga suin malo da me kongo de kua. I le suie se malo i de mea le me kongo. I le ia se shoka ko fa apia. O ka ko mafofau e awangi suian malo pe mafau o ka ko mai mafofau suin malo o le suin al malo sui da mi kong se mi kong unan me de ko pumai ninga no se mi kong e ka wan ko fai de palok ko fai a ko palok Joi, a fai wala ko fa no ko pe e finga de bosori kula fongo ka wan ko fai de palok langa o i la le mafuai a le fai nga fix le merda e fa fenga ko kong fai de malo e fa fe fela nga ko kong fai de malo ala lo ala ke de men fa de kong a fai ke sori kula fongo a fai nga e masanga o ke sori kula fongo ke la ko fe ko kong sori kula fongo o fe ya ko fa de kong o fe la ya ko fa de kong o lele ka ke fa penge la ba ka makare ka ngaka ka mai ole ku e me la fa de ko na una gikilo bo ko kala u ye de fionga professor la nga le make kar kala ngo mai ko ka usanga o maka kala ngo e ka kawa na ngo besi e le se fe au se ngambia o le ya do ya okupe e make kala ngo ma fionga professor e kai ko lu ku la e finga di e ongo su kala de ku la e se la balu se furu kala ko pe ko le fo e ya lu professor i vai su e kar kala ngo a ona le e no le bea o ina fe nan kala o fe lo kala o a u le fe lo kala me ka ma mai nga no le vinga o la o pisinisi o la o kemi o la ai ka ka i de ba ma mo le fionga professor o ke kala ngo ai ma o fau ko inga asia lango ke lo fa professor yai ka nga ka le lo fa so nga kula fa fam kala o ke lo fa e fe no le fe ki nga professor e le ki nga fo yo o ka nga ka ye ku menge o ke de ke se lango ke no ke lo e mo o malo ka wi le langi ini ya se me ka ki po le po fa mai o fa fe au o ai se sa o le angen makangi finga ngalo de ku ko sa po ai oi e nafi no mo de ku e ki de o mai upunga e fa fi ingi kala ke fa ne na o fa ko ka fa me si fa ke la o fa fa e fa ni ku e de ni ku me ni o fa fa o la ko o au anga de ku e ke fa le ya anga de ku o sidinga ela kalaka ia ai fe fo le fa ka ngaka e ka sa e le as vai au e ka se si ade kaukala e ke kaukala mai lo e ke loa e ke loko leanga e se loko leanga e se kaukala o lo va makalanga o me ke fai nga no e se me ka loko leanga o le loko leanga o le lo se me ke o va mai ia o ke fia poko la nga me fia poko e le se me ka lo langi fia poko o fia poko ka nga ka vinga le e le mala mala e me ia au lo e fia alu le le fai mai le so pokalame e kaukala e foi falio pari o mafofonga e le fa pena le fa ko ya kaka wa kele la o ke mi fa ka no le fronga professor wa kele vai o kupe wa no fa ngalo pokalame o kupe ha ko le fo e le nya o kupe e le show kama o hainga ya awa ki nga o maka ki kilo me ko le fo ya kape anu maka si pokalame o pokalame ko le fo ya o la fa sa o kwa ya i lunga o langa pokalame le o ka kala le fronga professor ya e le se langa na ku wa ku lalo se o kamaya pinga le doctor falo e le ma fa ya na la ke mi ngai da no ma fa 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 manya doctor falo
ele ai, o langa ngā whaiunga. Aua whainga venga to le fua. Mai le makanga, se yo o le en. Nā lo. E lesi ngā venga, e lesi en. Lesi ngā venga, me laria. So sesi lava e saununga le motovi inga. Ia saunga lau loa. O le motovi inga, le loa sesi pēha o kinge pi oi. Ia noa wakut whaukwanga le whianga li professor. Ia awha pēha mai whamelo professor le ai. Ia, o le mea mai le tua. I li wha pēha kau makinga ngā. Awha mai le whianga le professor. Ka kia mai. Te mingeila, o lai ka kia. Ioi, ki re kia ku le sui le fast, ki re kia le sui o le HRPP. Paua meo ke kia ai, a whai ngalua so ria kura fongo. Malolo. Ioi. Pio le alanga wa e fisiringia. Ia na wa ka waku. Ka waku ba, le isi whai aso lea. Ia, saunga mai. Longo winga a whai o tu langa lea. Ia no winga e malolo umalawa sui o paki. Le ai. A maka ing fa sa o le mea. Fa sa o i, wa a sa o i. E mau ki ngoa e fia ku professor ko kongu. Ma whainga fa sa o i si mea. A le whainga fa sa o le mea. E le ma whainga fa sa o si mea. Lo whianga tau sa. Ia, whawhikai a mō lau whaasoa. Ia lau kau mana mātu fo i winga o lau whaasoa. Awa una u whanua noa mai lawa lau whanongolongo mai. Ua kaure i roa si professor kali mai a oe a ngawhine. I lo ngā ku ngol professor. Awa pia, ai sore. Le ai, ngai whai kere mamama i me loko whai aku ai. O le me loko whai aku ai. Inga noa, ai alu e whaise mea. Ia, wa kele sau ka mao ainga waru, wa kele lau keimi, kele lau kupe, kele au kala, kele me whai. E ka kauanga i se en. O au kere aru se mea, e mai mor keimi. Wafo i langa lau ke loa. O le mea siri ringa whai ngofia a whinga lea ainu. Siri ringa whai ngofia al makalangai. A whai e sori kula fongo. Ko e sori kula fonga e lai ke loa, e ka kauanga whai. Ea, lale lea ngal ngā mea. Ai a wha pe le se mea, lai mea la whai e fu. Le la se ngā male. Manea lo fin ngā lo, i lau whanongolongo peo. Wow, kau maua i singo kama i point lai kiki. Oi, sori. Ia wa. Whakarila se sauia ia, i fukialonga e mana mai lai ere. Danga le sau fukialo mana point mea o ngafi. O le nga ke lo se mea e kakaunga whai ele whai. Ia ngai kau kala mai upore at kusi. Ia o se angasala nga, o le musumusuinga e. Na e musumusu. Karo sia ia o fui wharongo kurwa yaso lea. O avere su. O ke le kia po ai su pa wale mea avere su. Le se mea ke kalangoa i fo i su isi waere. Nga o ke kalangoa au i vaanga ngā aru eila o keni. E waki ai, nea alo waku whaukwanga le mautovi inga. Nia sa ka penga fu ia mea umanawa. Ala e waku. Ia au ia mea umanawa e pule lava takta a fualoia. E pule lava ia finale ia li fo mai. E le pule aku tole fua a le wa waku se leo tole fua. Ia malama le li fo mai. Po fea kongu ale le kuai ia tole fua le la mafukanga ngosi malaka usanga. E le wapela ma ke mafuka ke au e mole aka ma le koe mafuka. Le ai. Ne wa waku la manga. Ke leo ke me kalangwa mai ia le professor ke kadia me ano paule se kemi mo bakulo mga e fai de su o mga kuai ala ia le kala si ko inga fai me malia fo isio makongu o lo wanga voice ko le fo o le voice anga yo ko le fo le voice professor le ai se nga ke le mo wada nga le ke la kwai o le nga le ke la kwai o le vai aso le fai nga su ba se fai nga su ia ele la su le finga le poala va su le ngai o le point le ke la kwai langa o ma professor le nga makalango o le mena no ke nga wai fa sa o le ka mai me ele ke ke me fa sa ai o lo la ngona o pe ala ko fa sa sau ia le HRPP su le fast o fo le fast su le HRPP no ale ona ko fa sa o la ko me se la ye ja se vakura me le kupu e sau lo le HRPP su le fast sau le fast su le me kalangoa ko le ko fale le ku ulo le me ami ko ai ko fai la ko fale le o tu la ngana la na sawa ya se ta te watu e kele ya ku pele si wai
e whaamalia e le silifia se lau afe, whaamalia e le silifia se lau afe, ia ngā oa ia lea. O la ke lango inga le corruption. La ke lango inga le la wa lango inga. Le e lo ai o whamakaranga lo lango inga. O ke le lango inga ngā awala. E whai le mea sa. Wa ale fa sa o le mea ngai. E kupu pēa, ma kupu pēa, ma kupu. O la lang mea whai kula whongo ai sori. O ke le fia lango inga. Ananga lawa e whai mai. Whai ngā pio pio. Ai o hau ia. O lo ulangona. O ai pēa wha pēla. E maua ai au pio pio ia tari o pio pio. Alta ngata sa o ia. Ia mawala na ia mafitanga male atua ma sa o peana ia me fai awala nga koe kai mi muri muta. Fasini mai la le ko ya oe. Nga e fau ko ia. Uma fai e ala tu por kalame ia ai le fia fa longo. E le se nga male. Awe kele ke nga ule mali. Ne no ka ka. Ka mi sa no ka por kalame. Le fa kula a fai la e fisida kule ko ya oe. O lalo menga fai de meda. O mga fai e fau kuang. Ya ngala ia. Ai le fa longo. Ya. Ia o mai nga. Ala nga fai menga ku oi pe. E kang fa singa vang. Melanga ne nga le ke ka menanga le kam fai e bosla point de fa ko e ka wanga fai. Wa fai nga su ka sanga lo ke a ku wa su longo. Ngo a ke le ko se de ku fa la nga. Inga noa o menga kupu e ko e kupu fo. O le lau le leia le wa maua e fa sao ai dei foi se kanga ki fa sao ngale fionga professor afuatu ia lo poinga fitu minute o te ai nei le tu la ono ia o to fa fonga fo ita to pokalame o le tala mai o to fa ia le se nga male ma o le wa tala no ina fo ia fa nga suma to fa sa o nga fo o amionga fo yo nei meo fai ngā pālota ia tautonu fo'i e tele lava le aua whaina ia o whina ngalo me se fo'i lātou sa tau fituri fo'i pēna ngā pātia fo'i na i o lātou sui e fia aua i pālota e me se lava i lātou o e sa aua i pēa i le fai ngā pālota i le lelei ma le aini aua la pio pio sa uia tautonu lava le tele o le whawhita uli ma ia leise se le o mafatia ia tu ai ngau o fai ngā pālota le o mātu nei nei ainga ia a o le anu mea o le amwhai e mālo si lava le tupi a fai lava e te whatau waa o ia e le mawatele ni au tupi ia o tūlanga lava le ia i muli ia e alu alua le atau ia ai koe oso kuarka mālo o tupi ia toi tapu ni lava lo sa lo tonga te pālota ai i lawa ia te tau ma lo sa ia e hui lea ia te tonu fo ia le wo umal tupi ia le ala anu ne tau sanga i lima ia po le ase me tula i mai ai tarsia ia tatu ta talo ta po i pea ia maua pea sa moa se fai ngā malo fia ma se fai ngā malo manuia o mantu ai lea o le si whamasino ngā ali saina ia te loa fo yo fai ngā whamasinonga nā le la a mata nei vai aso momo nei vai aso ia wan nei la le li sainga o ave ia non to olua ile i o il fale on malo la ulo le on ta upo le li sainga ia wa mana o la le li sainga e te amalon to olua e fai le la ki vos fai mai lo le on whamasino po le ala val mea ua e le fia i mai mana o te lua te am se o te o lua wha. Ta tala lua whai poipong. Whai mai lua lea markala alka mālua sai. Oh, me no come, she no come, the baby come, how come? Ke lua rara o whiunga ta pawhasi no tūranga lea le lao o iei. How come? Ia la talia tu la nga lewa e fini how come o le winga no ham talanga no lewa o kongu le mele ma fu ai nga faila o kala lewa o kongu le mele vai oi le fai mai e sili tupe se le sili tupe sili le ami otono le tua e le ma lo se tupe e ma lo le ami otono le tua le o man fa pula mai le fala kanga e yuka o Yesu o man fa pula mai le mele le kupu palo ka samo nga fa la kala ve yuka Yesu o le mea ngā ne kupu ngai konga ka ko whainga pāloka i kele rau kau whālaka
le ala wo o mari ke minge ia na ko kupu mai le ana nga sa ngolo ngai e malo tu pe le ai o ke inga e le malo kupe wa a fai le me ame kongu ia nga le nga kupe wa nga fai ale su e fa masingo le ala mai le ame kongu le tu nga su e a maua ia pa ure saul kanga o fela malo se kupe em fai le kupe nga la ku fai aku se fa mo le ko e vaku ari se sala wa fedea o ke le fia fai inga o ke fia malo inga fai lo le kala sainga yeah. How come anga lo wakam le mi kong nga wakam pai la se nga wa ye le kam mena ne o fe ko no fe nga tau sala le mi kong nga e wa a fai lo le media e le malo se kupe e le malo se kupe e malo la nga le malo le mi kong la nga wa le mi kong foi oi fai le mi kong e ala oi ke fefe ya fa la vena e aku lo ikua ko e fa le la wa mafofau allo le ku fai ngasu a fai e koe whaingi su, e koe ave kuangi su, ngō loa lo renga, e le aina, e le ofi ngau le amio kongo, na e fia mālo fori kupe. E le mālo kupe, ka ko mai ka kongo le kua, e le mālo se kupe. E mālo le amio kongo le kua, a fai wa e fai a inga, ongo le kupe, a lai mōlo mang mālo mai le kua. E mōlo mang mālo, fai le amio kongo. O i o ke whaanua i ngā ile. Le fai au koe, fai au ka waso le ngalo, fai ngalo kuku e pia, so ia wala ngere. Ke whaadua i ngā mo whakere i ngai. Ka o ia tano, mangua kere pana wari le manmaro le su. Le saura ngā fai ia waku ngere na ia sto ina tau waso wano na fin. Ia lala e whata i tai fo ile le po ola le leia, ia la me fo i tau tala i pe o me ia ka whaonga inga. Palungo mai lolo se vai. Yo o la kung e fo ila ta mo tu e pima. Fai ala ya microphones me va pena. Ya fai le to ina ya mata mai lo fai ngar maka do la fa kai ka ya. Kulo fa mai lo le ko o le afingo skauzat. Papa ku amaka lo le fai ngalo. Ya kulo no maka ko inga la ta wat. Ole ata to tapua ya tu ile tu Palungo mai loile o se vai ngai pu el fa ngano tato in. Kwa me strong ale kala le. Ato in fa pe ole wali ia fai. Fai ko inga kauf. Papa. Ia tauf. Ia uma foi le wa boikar ko inga fa pere ko inga. Ola e fa se inga ia. Ai le lo sto in ole ola sa fai po ola le ia wa fa fonga. Ia makaulia o Samoa atoa o uporu o savai o manono a poli. Ia whaatasi fo i kukuila le whai ngāno. Ia whai kulole ia whai to ina a mata Nge lawa on air ko i ngā whai kulole o siwa ngā whinge papa. Maka loa, lawa mai ka mai maka. Lea lawa le lor ko i ngō le lawa i lunga le e. Lawa para wale ko i ngā whai meiro markala para wale ko i. O ai la le fe ele o ai la le fe ele o fase e ko ini elero o la o para vale ya Samoa kulanga la le o ai la le fe ele la ma fami no te ka la fa sa o pe ya finga sko inga ma fa ma na me ko inga wala ka waso porque le o fa nga pa lo ka nge o la fa ka waso se forma fami no te o te ai nei le tu lai ono sini o se talia a le pese lea le vinga leo le atua i mo le toia lo faanga ia ma fai winai fo ile tato to fai nei afiafi ai se tato walo atu le fionga ya atano kraite wa fo tato maftanga ma tato newspaper na masanya a le pese lea mo oto Fia
Se fonu male fitu minute ua te ai nei le tu lai ono i sini au se talia le vi ingo le atua na saunia le au fai pese mai le ka le sia kanana fou i mangele i au kilani pe ono to mai mo masila sila mai ai ia e mo le atua i fo ile nganga faaftai mo la to o lo tusi mai ia le fionga ngasu ia fa pe foi loma isaako ia malo lava loma ia whapea fo'i ia Daisy, ia lau whionga sula, whaatai fo'i le tustusi me talua i lea ua mafuta mai ia le whionga ia Atanoa Crichton, ia e whaatalo whatua i nei tūla i lea nganga whaaloalo, lau whionga i lea li ipule, o le tātou kou whaamoi, whaate simali tolu, walu te simali o, lau whionga Atanoa Crichton, ma lo le soifua manuia, ma lo le wholau i langi maa, ia ma lo fo'i le tau atai, ma lo le tau tuatu nuu, i la wafionga Atanoa. Malo ia leo mau aku. Malo le soi fua male. Ia malo soi fua male langi e mai le tu la o le fiafi fatalo fatu au no malo soi fua. Marulu atu ala Atanoa, ia o tātou le warulunga le messenger. Ia pe tu langa na wina le wo fio vida tu tātou telefoni masani. Ia o te loe ia le uma lavanga nga pixel au telefoni, ia te lo fo ia langa le whafonga anga le maru le tunu. Ia o kang lo le try ko Facebook, ana va ko dai okay mai al sound on messenger. La lo fa longo mai. O kili aku. Ia le wo le ia fa ftai. Ya, la ka oro dunga le ka messenger ai ku ia ka ke phone masang. Ia manga ia nga. Ya. O le mo manga fakalo fatu le fionga tau sara le ia fai masui al tato pokalami wa fo tato wa ba se dua sa mo ma stadia. O le mene mo tupu nei Atanoa. Ia. Fai me ia so tala po wa mai tato na i fai nga camp ia me se fo ia la se tu lango ia tato tunu nei teme le va tala Australia. Ia, mano rama whaftai telefoni nei tu lao le fiafi e whatano whatu fo i le ia ai nu malo le soifua me le langi e mai le nei tu lao le fiafi le ufionga telefo ia ai whapena fo i ia le fionga fo i le o lo o tato mafutai le nei tu lao o le fiafi ia futialo. Ia male sunga ia Michael le foi tula o le fiafi ia o le tulanga pe o fa fasili ia fo le mitula ia ma nei ale nei aso ma nei tele ia na yaso nei wa ma vai atu pe o le dua vai aso ato ale nei o le na mata mai lava i le aso i le vai aso fo i o le vai aso la aso maliu ia sawe lava mal tu ia tawe lava mal vaya sol parota ia le foi lava o mai lava le wa ma vai foi vaya so talu tu na i fai nga parota o mai lava le ni aso
o lo manuia ia le tātou tunu. E le ai lava si mea o pa o ia pe ia hui se mea o vivesi matulanga whapena ia o lo manuia. Le nei fo ia fiafi ia se file mu lava le tātou tunu. Le nei aso le ia masanoa o le talanoanga tele a le iai o le panota. O le talanoanga tele a le iai o le panota. I newspaper o le nei aso ia sa fisili ngia i fo ia le tulanga ua leo la ua maoti mai le whailunga o le tātou whainga panota. Ina ua mai le whaitunga ro ia o le panota. Lua se fulu lima sui o le HRPP, lua se fulu lima sui o le FAST, ia ma le tasi lava o le panota tuto. Tasi lea o lo ia i o lo na winga. Ia e tele a hoina i whiu ia inga, ia o le a whaia hoi lea i le isi va ia so wa me manino a le ia. Lua se fulu lima lea ma le lua se fulu lima. Ia o fea o le anga ia le fionga ia tuala. Ia o te masalo o ina o le a maua i fo ia ma se fa se malo e te ia le tātou tino. Ma nei fo i le whingalo le talatano ai fo i tūlanga fo le a whaira le whainga le o le a luai o le lusu ono le lusu lima. O lona winga o le a whainga tā fo i le o na whatau teia e le malo. Ia na tonu whai matulanga uma whapena o le mele o lo i nei. O lona winga e a to lua mai le si vaenga ia o anga i le si vaenga. O lona winga whai inga le malo le tulanga whapena i sina mea sina ata ho le o lo tilo ia i le a fo i le teimi le nei. Lona winga e fōringa ho le po le a whai mea fefe pe whai mea whaalongo ho i le malo i le tulanga o le a tulai mai e le lusu lono i le lua se fulu lima, lusu lono i le lusu lima. Ia e petai lava, ia na o ni polpolenga le na o lo ia e solonga lawa o tātou nonofo le lei lalo ma whaatino. Ia na ilo alo le po antulanga o le a ia i mai ai e o telangona, ia o tala noa nai tuatu o le a fo i o whainga whaamsinonga le la ia i nei fo i lele o le e su e lesi le tangata lea na lona lua ia le tangata lea na manu malo mai le whainga pano taua o mea umana whapena le o le a tātou a ngai iai ia ai o le manatu maurunga na foi o le manatu maurunga o se tulanga foi lele o le a mawhaia i le whaamsinonga ia o na fo ina uma mata upe pia na wasu o le a mawhai o na whaosenga lele i le whaamsinonga ia o na nga i lo le pe lua tolu vai aso e fai il whaamsinonga ia o na talo alo mai lo le o se whainga malo le a manu malo mai a wai e le o a fai o le a toe suia ia le a ko i le whai unga le whainga panote e ala mai la i e su nei ia o lono winga e toe tali fo e toe whai panota ia panota laiti fo le tu malo e toe tau sa ini mai e se sui ia e a hoi te a whai e wa o tunanga o manavale na iai e tupu lava fo i tausanga ia peitai ane o na tausanga o mawai sa whai sina maurunga fo le leo nu mela lisi vai ma wha upu whai ia e le mawhai ana toe suia le a fo i le whai unga ua iai ia pena o le a fititi na i nei le teimi le nei te a iai se wha le tonu i teimi o su nei tu tonu o whamasino o lona winga o le maale ale pele tulanga o lo o iei nei ia le whaai unga o le tātou whainga pānota le maale ale pele wa tulanga hui le sa mai te winga ia so wa mawai ia o le fui lele o iei teimi sa wil whainga pānota ia wa matua i vāvala lata lava matua i vāvala lata lava ia pita ia nei le tol sul mon tupu le ngai nei el vai na fa faida le HRPP ia le pesa anua foi le uma ia fa na parota o tele atu sui o le HRPP ia o na anua lava foi le tulanga le nai e a foi mo ia o lo nga i fa na parota la iti ia pita ia o lo maurunga pele numela ale HRPP ia peta ia de laile whainga pānota o tātou tunu uli nei e tausanga
le ala ua suia mai fōlinga o le landscape foi lele o le tātou tu no i filfilinga o a foi o sui fai pule foi lea i le vaenga i au telemona la ia o le mena lela tu le mai o le a tau mawhai foi lele po o aila le tu e ruanga ia le ia le sui tu potasi ia mai a na mau le whainga malo a le whaatari su o le whaatari mai sui tu alono inga tu langa umana le la o ne ia le ia le whai umo le tātou pānota le na ia le silia ia le ua maoti mai le whina ngalo le tātou o tuno vai lua ina tu tusa le lei ia le hau whainga ia ono foa ia mai tu malo e fia o le tātou o tuno ona la paula le o lo iei nei ia o le a tātou a ilo o feo le a iei le whina ngalo le feonga ia tuala ia a le o le na po ia o le a nga iloa I whai ngā su ia umalena pe fai pe le ai fo I ni panota fai ngā panota la iti ai pe o tu langa le na le o tu la I mai ai ia le tato malo le temi le nei o te ramona ia le o mautinoa po ai le malo po le wai fai mo fia o le HRPP o le SNDP e ti pendla malai le fionga ia tuala man le malana filinga o le a fai a sa o ai le fionga fia me ia tia pe le matapa yoi na ia tuala o ia e to tasi fai le fai unga po o fea ia nga ia le sa o tato o tuno ia po le SNDP o I po le FAST le FAST ia po le HRPP po le FAST ia o le tulanga la le o iei to le foa vai ane foi lo fisili le tuna o le fiafi ia o le tulanga le mautonu le na le o lo iei le tato whainga malo I le foi vai tau ia se ia mai a uma ia mai a uma tulava ia nisi o fofuanga wale tātou whainga pānota malana whaaiunga ia o nato a maua leo le maro ia e anga I mai ia e whātou tei le sao sa mo I lesi lima tau sanga o lo mua ai tātou tālu sia ia I le lofa maleanga le lei o le atua ia o le a whapenao na whasino mai ia le whainga malo e teite ia le tātou o tunou I lesi lima tau sanga o lo lumana iai ia o lesi ia o lesi ngā tala I tātou o lesi ngā tala ia silofia o le whai mwana vai aso lena sa ima vai atu nei le sa whate ia I fo ia le fioanga o le whamuina I le pea ia o se tasi o sui sa tau vai I le whainga pālota lena ma vai atu nei le fionga ia le pope telo le to whai atu ia le pope telo ia na maliu I le taia o le aso tofi I samo nei ia o te langona la ia wha meise atu fo I ainga ia o mai masani fo le lo whafonga mai I au se talia maso se vaenga o le meila lo lang ia peo se tasi na o tulanga ia wha no noi fo ia le afioanga ia ai le ngata I lea o ainga ia o mai masani ia ele ngata lava I samo lava nei ia e whapena fo ia tu no mau wha meise atu le nganga o le tua ia inga roto wha o vau ia no le foi fa mo no le sa alo I whainga whiwhiringa a le tātou o tunu mai o le fo I tu la whale ia sa a wai le whainga pānota sa tu uro na suafa I tutonu le whainga pānota ia peita iane ia I leva petonu le wha aso talu na aro ia mai le foi le a foi na le umor whainga pānota ia a mia ai le tua ia o le tulanga le na leana ia I fo I le I samo nei e fa tele lo foi le na foi le o le alofa o le misi alofa ma le tulanga fa pena ia e pule lava le tua ia tanto uma o le manatu au tu lava le na o lo ia wa pole lava ia tanto fo anga fai ia o mai fo ia va la o le tua ia na tati ale o me uma ia e tanto malanga I le malanga tu sa ia ai o misi na o tulanga lesa ia le pa mo fo I pe ona ia le nei fo I tula o le fia ma le nei fo I vaenga ia o le si fo tulanga fo le o le tele au fai tionga fo le ia
sa langona fo ia le lofa i le fionga le komisina o whainga pānota. Ia langa o lea e tiro atu fo i lea le ngate na o lungo o penga ta whailangi. E matua matautia lava ia le whasea lea sa iai. Pea fo i una tau whautua atu i le. Pea fo i una whautua atu i tātou pokalame mua. O ola le mamafa fo i le leo whamtalanga o loo. O loo whaia fo i le iai. Ia. Ai ole i lo hana mona foi le ya ole fai la vol fa talanga ai lona o yese moi longa la o yese moi le foi ne sa no foi ale fiona come si no fai nga pa no pa o ale la tonga luenga i ole fa ma popo uma o fai numera e amatu i ole la wina mai ole fai ole fa ai unga ia ave fa ai unga le ole malo le ala o mo na sei ni le ole malo i sui o manu malo mai ia fo i lele i tu malo fa la fanga te tasi wo mai na male la tau nga ruenga ia le lava o lo mai tau ina pea ia tele a foi ia fa se a fo i o lo tilo ia ile a fo ile tengile ia u ile vele ia le ana fainga ta fo ia wan sa o tonga nga ole tangata na tau ia fa ile fina nga lo ai ile la mona lava fo ile ia e fautua tu lava fa mole se tau tu i lalo i le tulanga o lo iai ia le tele o fautu o le faitionga o lo iai e fero la lata an faitionga fo le e matuane leilo na fa vai ai tu a pe tu ia upu para o vale mo upu maso ai o lo fa ngaina ona tala mona i lo o le fa no ona o le ai se o le se ava fata ile tulanga i nisi o lo fa ona ina o le o pena te fa ilani ia e pe ia na tanto silfi e se le mana ia male ona e ma fa ia so ta i ma to sa mo nei ma o to ia tu no e ma ia ai o le woso ona fai ia le la o pe o le mana ia ai o le tulanga ia ta lo sanga e vanvolcia ia o le fa fina nana o tanto tu no se i o a fo i fa fonga mai ia se i tau o lofa i le a fo i le tulanga o lo ia le fa mo o le a fo i o tatu o tunu i pena te fai lan ia o ro fai o na mo ai ia le fai o no ai fiso ta inga umali ale a fo i tatu mato o lo no fo i tatu o tunu ia ai me se fo i o to lo ala papa au ia tunu o mamao e pe sina famtalanga pupule nai le mitu la ole afiafi to le fo tu sai fo malo fa si malo ya ole wa le te sa no ya le wa finale tu tolo le sa le fionga de alosina ya futialo ya o te manatu ya le fo o mai ya fontanga foi sa vai fa de carecia ya malo soi fo malang manuia i le fionga de alosina futialo le wa ta no mai lo sa ya ole wa tato amata male fionga ya ata no sa no mai lo fionga de alosina a fa fonga le maro de no ia va tela mali lo fionga to le fo e va fo yo ta fa nei le fionga le sunga ya ai onu ia pa telefon fo ile pa io sa mo ile fa so songa le le fiafi o la sapati o le li ia msalo le u mo na fa tu li mo fo sa no tu le sunga ya onu ma fa tulanga o Samoa i ono tulanga falupe mai a inga mala tu tama fa solo tuai i tu mua mapule fa pe foi de tato malo i sae le to e fa si dia la sa mato upu taida ai le na ia o fa talo fa mai o lo fionga to fa singa to le fo ia ma tu foi vai malu upu oia wa tuai foi a fontanga foi o le nei e kalesia oia a tele am me ta no fai io pe o ka ke le foi maka o maka fa kalisia o sa maka fa por ki sa mo la na fisi ya ko o muringa foi ya o komisingo fa nga pa lo ko fisingi o ya ai de lo ke le lo se no le ke ni o skali pe io o le mo ko mo se va le me sa mo le o ke lo me ya fa penga fa lo fa kalo fa lava i lo fionga atanoa le pule ma lo sai fuori dialo le nei tu là pule foi o le ko famo
ia malola va se fo malangi mai lau fio mo le o mau mai ia Malo langa. mo mai ia skal fa ngo fo mai se kasi o tamam tua wa vala uria fo i le kuai o ngo mai fa manga fo i au manga luenga sa ia i lengi o langa le ku mau pe fo o ka ko e fo la so fa pengai ia nga wa fo lo fa maluru ma fa mai se nga fo i le ainga fa ngo ia ka ko o ia fa penga la fa fo mai ia e malo la so fo malangi ma akaia malo fo ia o nei le ia lewa sa no atu de penga la sina atanoa ia mo leva nga mo le sang so swangi mo leva nga fiko so ai so la o de penga ia ai no e ko se fo mo ka pu anga ngafi sa ma ko ave pois fa ko anga ngafi de penga professor ia fuado ia me si le sa ko in le ko ma do si de mo ka pu le pe o mo ka ko po kala me ngepo ke mga ase ko langa kasi ban ka pu de nga lewa pe la ma ka o fi o de fi ya ar ku danga lewa sa ngoi pa pe o lewa pa ma sa o ka nga kai dungo ide le komisingo fingalo fainga paroka ya si de fia foi ata no eu ar ka ko ri fa o lo pa la va de ka ma ku feango ya e de se me fo yo ia foi se si la pa la va de ka nga ka ala su e era mi ko nga nga sa ko ku spa ia ata no la sa ko ko ia le ku ai foi nga Wai ona kon malo lang. Ya na ko fuan kom singo fenga paroka. Ala sa ona nga venga. No ngo vinga ala mo fa muinga. O kele ole pala vale ai le fionga ya fai manom tumbo. Ma malau vale ai ma fai ai vinga le fika widunga. O kele fionga fa muinga le fionga kom singa. Ya kia wanga ia. Ka ilo na ai panga lau e de ma mama kom singa ala ke loa. E wa sa de ka wang ka pe Facebook. Saka kawanga mai pea. Wafo le kele fa maunga. O kele ara o le para vale aku. O kele fenga fa maunga. Isa wanga faldiunga. Yo, ya nanga la wambusu nga ya karia fa. Wambusa karia fa maunga. Ya e pula kanga. Wa o yo o kele ka para vale mai. O kele fenga maunga. Nanga la fa mai kusi amu ia le kwai foi. Ya nanga me nga fa o lo Yesu. O so fo Yesu la lo langi. O me nga fa kanga kai. Ya, ane ano mo fio Yesu lang, nana me ke pole, loko e fio Yesu, loko e kumai. Le ku langa nga, al ku langa le paro ka tano, se ai me de o ke fio fisida kwa do fio nga tano. O ke nga o ke re ke re 2 o ke mga 5 am singonga, sa ili da me kongo le kwa. Langa wa 5 a fia ngai me mai kausanga, fa am singonga, ia ma ko e ave kwa. Ai ma ngai an me le loko kusa mai o mapa ki, fai do fa am singonga. Mo ka isa ili ara me kongo le ku fa paroka ni o ala ko me o fai ko kongo pe fa pe le fa msinga tano ala ko me fai ko ko e pio fa ya ko kongo le lao le ya le mai le duma fa msingo le po ainga ia nga mo ai lo ka sao e o ko kongo fa maro yo o ki de o nga fa pe se i o le wo 2 se nafi no mole ko nga 2 o le mefi fa fonga yo da mi ko ya ka ilo ye no fionga ro Singapore fier ko fa ro fio o ke manga ko o ia i le maenga le o a mo ye to le fo e le ko fa kalikalia i le sui le i le fionga le saori i atuala mo ila o fa kalikalia i fa pe ngai loina i po fele ku e mangmano e o le mala ko fa nga solo pe kulanga masang a fa o yai ni vai nga fo isa fa le ko pe nga fa ko singa ni si fa i lo sul ka mi ngai ma fa nga solo lola i o fa msingonga la ko ia ko e pe kwala ia e fua kwala ia long kai mi e ofi me i ko mo kulanga fa pe nga ai le do fo por menga le fakalkali kwal na se fakalkali po fe le ku ai o mangingo kong o ngai le foi su ia pesa o fio me foi kwala fio i sei ku e ke o fai su ke le i le ku le ia o ko malolo fo le ku le kwal a kongo e fa penga fo se fin ngalo mo se ko fa pa ia kwala e ala inga ka fa kelkel ngese se mangingo le ku lango vai fa fai ia o le me manga ia la nga wa ke me salol fenga palo kan im sal ke yang sula ye oi ka lo si ya su ia alongo winga wa ka lo ma fai su wa le wa mo ki ngoma ya le kusa
ia whairo po o ai vai ngai fia kangi roa, ia whairo su. Ai loe le po lan kulanga ia kako malo. Ia, ngā kongoa mea ka ke fia whaalongo koe. Ioi, ke mga o ai asu e sauroa. Ia, o ka fia ka la kua paro, ka fia vai a kua fia maisu. Ia, ata noa, ia o na nganga ngā loto vi inga ngeken. Ia, ka ika ia e dio se mea whapea e, se mea whinga o mea la, kasi ala kilo. Ia, wo uma ngai langa sori kura fongo. Ia, lawa ngofo ngai malpopole. Ia, o lawa ngofo malpopole. Ia, le whapea leo popole. Lawa mawhau i le luas fulkara, o mawhau ka avale ngā aru, o mawhau i kupe ngā aru. Ia, e, o lau whalongo aku pi fōringa mei luas, e lau afer kupe o riskanga ka ngā aru. Alu whenga ni mea campaign. Nongo winga, o ni makoa parapala lava o ka ko whenga paroka. O le mea le ka kaunga whai, whai mea mea kongu. O e ume kam whai e whaawhiwhise mea. O le asira sila le kua. A ua whaawhiwhise mea. Whai o le ke whaawhiwhi. Si o le mea ngā, e rongo kauwi. O le aia ke wha leo koe a uia lauanganga. Langa lauke loa, ngā malolo ngā isi sui o lai whai da mea kongu o le kua. Ai whaira la mea kongo le kua, wa e whea inga. La le mai loe mai whaamasingo. Po o whea o le kupe mana mea kongo saa. Wai ka kaunga maa o kula fongo. Futi alo o le kula fongo o le kula fongo. E le ei sesi luma ko le kula fongo. Le winga ngalo whamakalanga e maa losia ku le kula fongo i lo o le kupe. Ia, lawa aru lisi vai ngā oa. Ia la aru su, le la aru lisi vai ngā oa. O ke lango inga, whai le su. Su io o mea fo langa nga lenga fai kula fo ia kausi me sa vali kula fongo faila ua sila fia se sui seisi sui ua soli kula fongo faila hali su ye fo lesi nganga lea e fa pea mai fa mangalo ia ke awa ia e lima kausanga umike ia la fa mangalo la ka ko fa kali le lima kausanga alai lol me la fa le ko ia fa ile su fa ile me ko o lo si le fio o se me o fa le ko ai le fa sa o le ang sala me ngai lo di ko le fo ma ia nga la na wa ke ro fo ya u me ko nga atano la so fi ngalo atano su pede su ka ko lu fu bima a fo ye ma no fa sta ya to le fo fa te fo le finangalo futialo pe ona faalie ni fo itula o le fia awale o le tulanga le o lo ia le tula fono o lo ngo winga wa le fa pe le fatwa tautala no ina le mele o le fa yusu o le lava ye tono le tato tula fono e tatau lava o le fatino le tula fono e pe o ia o le pe o le tula fono na le e ta ia la fo ile i se malo file mu, se malo sao na whaia, ia ko ia lato tonu, matulanga mawa pena. O le lava olo ia i tu la fono le tātou, o la la fe mai le tu la fono. A whapea ua e mori mawina, ia le vaenga le sa e mori mawina, na whaini tu whanga tupe, a le sui lea. O lono ina te tau na awe le tu la fono ua o lo o maia le a fo i le a o ye le tu la fono no fai on fo ile fa pita u diga a fa pela na eva ai o soli tu la fono ma mori mawina o soli tu la fono a vera ile tu la fono ma ye le fa ai uma o le soli na tu la fono le na le na fai ai ale ai ia o le tau fai foi fu le a o le tau fai fu e a foi e fa tu pu se tala foi a o ina la o tau no me lo ye ma le fa maoni wai ole pe ole tulanga la le tilo ia vo le e te tawa na faile me sa o male me tonu ia mautino fo i o fa ma di ina lava ia tangata uma wai pe ole me la le o ia tangata na fa pe mai fo i le ia ele ka ke ro fa i su ni te u fa pe wa ka fa meika wa kale wa pe o te le fiae o le mea la te tau ai o na whaatino le mea miotomu. O le whaatino le su. O le whaatino le su. Ia lea ta te whaalongo atu e te tele tupe mana o aino ia e whaia. Ia nei mea.
end of the day, whapea te su e malo me manuia, ia o le lei ua laki. Ai whapea hoi lea umai fonga lai sa o ale mea, la whamai whamsinonga lea, ia nei lolo lea. Ia ole aina mo lo ia le la fina wina nei matau. Tu lang whapea na te tau na ilo le ia ma whai to toa ia mea whapea nei, ia tu ai ngā matau pu whapea nei tu lai mai. Ole e pea ole mele pe ona sau noa iai ole mele tātou te mana na oai ole whaatinoina ole whai ole mea tonu ma le mea sao ole whai na ole mea tonu ma le mea sao ole avera le ole mata upu le tūla whono pe whapea na matua i mauti noa le lei na sori e le si sui lea ia le tūla whono mai e mauti noa na sori le ai le ai ni moli mau tutu ia ele se mea tau na whaatinoina ele o se mea tau na whaatinoina le ave fua o le sui ai lo iei ni au moli mau tutu au ai mea whapena le te ai e whaamsino mahoi le e le te mi whai e matua i mamau ana mele lua tua i le moli mau le tangata le na ave le sui e pēa o te ana umai whalo sua te manatu Pawal mele na mana o ia moli mau nei ma le sui le na fai ina. Ia ole ia sino me i faa le ngai le sua fole. O si sui le na manu. E pe ia e masaniana va ia i tulanga na i tonu fa ne fa sino le tato tulo. Ia ai ole me ia a foi ia tatawa na foi tatawa na mau lunga ile manatu o tangata ia lo sila le. O lo silsila tātua tua i whai uma whapene e tau na whai. Ia mese fo i tangata fo i lele o lo tau na whai ave ana tō so ia mauti noa le leia o le mea lea na tupu. E ma whai la ia ona ni poti le whaamsinonga ina i whai me isi whai uma le. Ale a fo i le whaamsinonga. A pena o sota i tana nama natu ia i le a fo i le tūlanga le ia wale. I nei teo whape. O e fo i tangata whapea. Ia. Na ufawa ngalo suile sei o lesi fai nga panota ia sau foi la le foi le kei la o lesi fai nga panota mai tau mai al tangata la na fai lo fato singa foi le amioto io na fa pe tar sia le illa wale o lo la me pi o le fai le ke le su ia se ia lo mo la ia se fai la ia ke lo wa li fo le sui nga ko su o e malo ia nga le fia lo la na ile fia rola ia pese manatu na le ile te mile nei ai loa le mea te tau na fai ma moli mau tutu e te tau ana whaatino su e te tau ana whaatino na mata upu le whaapsino io se manatu na ia ma lo le sau noa i lawa fionga le li puli o tatou ko wha mo i whaatesi mali tōru balu tesi mali o lau fionga ata no Crichton ia whalongo fo i mali tō ai sau noanga fo i le fionga i le whaatono nei po kalame le fionga i le alosina ia futialo lu tēna whaleono ia whapea fo i mali whaaso e sa tapa au whasi Ono wapa le kumu uar ke nini lea o whaalono ta i futialo koe alo whama vai mireso o whaalono ati e tō sau noanga ia o le sura o le whai ngā sura ia o manatua i loa leo o le stoe ina na alue whatau mai se whalau mata whewhete a le lomatua to ina la sa vile o whaingai la le kuka lomatua e le lava lana whalau mata whete wala au lor to ina po whiala iai whamuni mole a se i o soa tu whale o loa mai sana whalau mata whete alu loa leo si to ina ua so o le leile ia whata o whale o loa te le o kausu e whalau mata whete lea ia nei wale na alu to ina i le fata olo me fa ia e se me te fi so ania to ai fa me lo le o tamano to ina i oi fa mo o le ke manga o se fala o mata ale lo la sto ina le fa pa la ngi o fala o mata fit fa me lo le male tala to o le o ke manga is a flower. I'm looking for a pop-up flower. Ela wa kiri fefe que ele me o pop-up. E deu uma nama de filme tausa. E deu uma nama de macaco de carne inga tano.
O le mele ke kau whai ako, e kai kukusa ma le sikoi inga, ngā kure a koe adu e whakau me se ki polo, ia la kuror koe inga, le mo sa koe inga me sa mo la kuror wharoroa rinkia, la e koe ma rinkia ingiu sida, ngā kuror leo koe inga whai le rinkia, wana, a lemonade, ia, sa doron kia a mai umanga whangu, ngā whangu ingu lemonade maraya, ia, ai koe inga, no, lemonade, e kaur koe inga, kau whaai, ia, wa uma mai uma, ngai iwang koe aru koe inga lako whare sau, or ki poro. Nara whai mai roren ki, sa lemon, nā roren ki a mai le ki poro, o le mena nei whenua whamakarang, o nenga rei kupuka ko whainga pāroka, kei mingi, o lai se, e ke kauwanga sa o le whainga o le pāroka, o le ana rau ke whea kungere, wa sau ngua tanoa, ia a le fo e fasiar tau sale ke au fa pe o ke ngau e su ke ngau e fa su ia e de avea long fasiar ma me le a se le mero ke kau kala ia e si ya ko fe de ko lo fe tau sala ia le me da nga me da ni o do wa vale maru da ko o ke fa ko ke le me wo me lo ma fa ke mi ele mamla mangika ko ninga no pe mamla ma pe ati pe ti menge wa fai ma fa so sa ya pe ko rango e ba ko mangaku kongu menge yo o le fa wa inga fukia o le mega ka nga fai se de ya se fega ka ele ar fega ka la nga fega ka nga la wa lo wa nga sala o le mele ye to ina ya tano o esa o ile o ke le silo ma ku vo ide o fai nei la le fono le kadesia e pi o fono le kadesia al fatto nulla na lui ok ala le silo matua e le tinala iti o ina donga bisat fongo ale e le tinala iti vo io il maftanga e fai ale o hotel lo matua ya mai lo mal no matua le fasamo o le fasamo vo e o sa ngala le upu e le tu fa manga se sia ya fa mai marcala lo makua vo ke ele ku fa manga se ai la ofio ngale ni pul ye pe se si mete fina ngale ya tato ni le la ve ko ruale yo kala ele ku fa manga se ya fa maruru aku la ofio ngata no ke manga ku e vai ngata sala le wa fa fianga failanga me no mal pokaram ya ke fiwe ki fi na unio point en go fam fa deanga ya le sima ya le fa fonga le tunu ya la kawanga le manga ya le wow ya nga mamara o loko le makanga le lai wa ma parpala ya le sima ya nga foi fa so sa tau sa le ka fa kung wori si kemi ma masau kira la kat kawanga ya se ka vale fumbu finga le e la ko fa so sa mai pe aru la ka kavat o le sila ku langa mangua lava mo ka ko kemi te no le ka ko news o le kulanga le ngai ia o le wa mai lo finga me por finga lo futiar ia ai foi ai ka kilo foi chico se finga ka le meo le lofa finga ka le meo le lofa ia wa fa fianga fai ke le se le ninga la fo ni Australia New Zealand America e sapora le parok ia ale vai ngai na la ru vai ia sa nga asia o le amio kongo le koe le whai ngofi. Le mkwa whainga kā le amio kongo e mau kupe, sa ili le amio kongo le koe. Nanga nangu maa whai mai kusi e whai ngofi e le kāmela o ngā sao le pule au. Ngā ilo miliongia, ia, o ailan miliongia, kupe. Ala, o le alan me whai, o kupe por kāmela. Ia, neana o whai kua, lawa o kusan leian melo e ngei mara kāla whinga le whai mai ia pi lako, oiko ke loko ai, o pā ngapa po Yesu. Ala langa le ku o pangapa mai pangapa o nenga le ku porque minga e ka ka wala nga faisu e mai Yesu ma le fai nisu e de mai Yesu mai pangapa ya ka ilo ya ban mau pala lu ka ki kia mai o o ki fia pa ia ku e kongon mo ko fongo le ku se le ai de o pangapa mai Yesu ya o langa mo makup mena lea atanoa o le lui nga mo tovi inga ya karo sia yo o ngol dufu limang su war ke muli nga lo ai spul korusu a un su
ia au ke loa ia le wa fengkala ngor tau sala e ngot pokalame ia uma ko ingai sio kama ia futjalo o ma pokalame la stona la gol big boss ia e ngot pokalame la sa ia le wa kan sang mai al fionga ia enu pe tu sama so finangalo ia telefoni fia tanno ia ka wa kele tato news pe na mafu ai na tato ia ele tu ne va no la fionga na le di pole atano ia po pe so tapenanga fa fitai tele la va le o fa fitai atu i lo anga leimro anga lo fa fo i e fa no ngol moto vi inga a va foi tato tala fo mai sa mo amato tapo ia tu me fionga lo sin ia o le fa fitai atu le fo e lo fo e le fo i tu la o le fia ta ko mai me menuia o di sine o nai talo o tu fa te sia wa fo i le fa fo mai e tato o tu no i le nei tu la o le fia e tasi lava le suinga na whaia ina o mai a le whaitau ngā roa ia, mai le pō o le aso le panota i le fiafi o le Australian sei mawai atu nei. O le suinga tu na tu rai mai lea ina ua sili panota na maue le fionga le o tala mostele a sio o le vaenga whaupu whai le fast ina ua sili ana panota i le na manu malo i le pō o le aso le panota tia la uru ma pesone i le lua panota. E le suia fo i le fai numero sui fai pura le HRPP ma le tua i le tua Samoa ua tasi e le tai lua lima sui ma le tasi le sui fai pule tuto tasi o le mai ai o le fai taunga ro ia na saini aro ia i loa le ao le mano e fa mao ni ai ia le fa ai ungo le fai ngā panota o le nei tau sanga o le fai pule sa tu le mai le no fo palau ni lua mo le lua sfuto sanga o se fai pule si ni o le HRPP fau muina tia liunga ma na fai ino ia i fai pule to rua o le patuatua i le tua sa mo tasi sa la tau va fatasi i le tau sanga nei a o le fai ngā panota e lua no fo le HRPP na fa mautinoina e o le ri pa de mia tu le pa sai le muli le ngoi ma le pule rimoni ai afi mo fale ata toru e fitu isi no fo mautinoa mo le HRPP ona e le iai ni sui o le fatuatua i le tua sa mo tasi o nisi pati sa tau va mai ai o le lisi aro ia lale nei o fai pule o fa manuei na fai ngā panota lua fe lua sfutasi i le fa tau nui nai i le mai ai o le fai taunga aro ia o le fai ngā panota mai le vaenga a le HRPP vai maunga mua o sula manai tau ili tui vasa vai maunga lua lena tai Victor Tamapua vai maunga tolu tapunu Nico Lihan fale ata tolu le ala i le pule rimoni a yafi fale ata fa ale vena ale fale a ono a sanganga mua lo au sola male malo Kennedy Sio sanganga lua se yuli Wellington se yuli sanganga tolu sala fata pinati sanganga fa tuisa a tuli maseli itasi patea a ana lo finu mele lua ai ono a fa ese tole a foa fale la tai masa matau lupe matasili leika sa fata mua le ana Ronnie Posini sa fata lua nonu te o lose ni mata si umu tu ana si ileonta fale a lili mua fui maono te o Sam ati fale le pa tu le epa sai lele maliele ngoi a le pata i tupa i lunga fua awasu lui malo a matanga a le pata i tupa i lalo fiu ngalu e te wati va au fonuti ma si osi pue mai ano a maa mua a le sa se pulona mua nanu ano a maa nu me la lua la wofo nua fesili pie la wofo fasalele anga lima pese tava i fote vanga lua sfutolu nganga i fo maunga mua fai malo toa tika stao sa akau lua sful malefa fale a lupo leota a e auti male avai ma le lusu lima i santu paitea lautafi fio se lafi persel i le vaenga le whantuatua i le tua sa mautasi vai maunga fa walo Harry Schuster fale ata mua manu le leua pale ta sala to vale fale ata lua le atinu uen so yalo
ana lofi no mena mua fesolai a pulu tu inga mala. Ana lofi no mena tolu anga seata tanu wasa peto. Ana lofi no mena fa to sulu Cedric Schuster. Ai ngai le tai au apa au muripola alo i tafua. Numero valu le fanga ma fale ase la masina lupe makesi masina lupe. Iva fale a lili lua to lupe po mulinuku o nesemo. Se fulu loto fanga fia me na omi mata afa. Se fulu tasi fasa le anga mua mata mua pulu fana. Se fulu lua fasa le anga numele lua ma ngele se kati fia ui. Sul tolu fasale anga numena tolu papali ili o te e mo se pau. Fasale anga fa, sul fa, fasale anga fa te a to ano pe ato. Sul lima nga ngai maunga numena lua se wa muli fasi toma. Sul maleono nga ngai fa maunga lua a va ele pa ia aua se kuini. Sul fitu nga ngai fa maunga numena tolu la uli le o te a fosi. Survalu vai singano mua ni ava eti malolo. Se furuiva vai singano lua va nasi ta fito sele. Lua se furu ana tau isisifo se ula a Ioane. Lua tasi sa lenga mua fe pulea i fasa valu sua. Lua sa lenga lua olo fiti a fova ai. Lua tolu palau ni mua mulipola ana rosa ale modioko. Lua sulfa palau di lua leota laki la mostele. Lua sefulu lima palau di tolu langa aya tia tu au tu funga. Ia o le taidua sefulu lima le na ale vainga whaupufai le HRPP ma le whatuatua i le tua samo o tasi. E tasi la i le sui whaipule tuto tasi mai le nganga i fumaunga ia o tuala te vanga Iosefo Poni Fasio. O nisi a tātou tala e tō lima whaipule tamaitai mai le lima sutasi whaipule le pāle mene na whaamanueina mai le whainga whiwhiringa le tunu ina ua mai a le whaitunga ro ia le whainga pano te tele le tunu e le fiafi o le asoreile. O le whainumero e lima tamaitai na whaamanueina ua whaamaliaina ia e ingo le tula fono whawae e te tau lava o na to lima sui whaipule te maitai i le paia inga ma le paia inga. O le te maitai whaipule na malo o le taitai o le fast, le fionga fia me na o mi mata afa, minister sa iai o le mata ngā bengo le soifua malo roina, whai malo ki ka Stowers, te maitai lo ia ia le ota a e au tima le avai, ma te maitai whiwisinisi e to lua mulipora ana rosa mulio ma mata mua seu manu va sati. E le whainga pālota na mai atu nei e to se fulu sui sa tau wā mo le HRPP, to ono le whātua i le tua Samoa o tasi, lua ia le vanga whaupuwhai e le tau tua Samoa, ma le tasi ia sa tau wā a tuto tasi. O le pālota lau tele o le lua afes fulu ono na amatai o na whaamamanu le tūla fono, e mo o miai a whai ai le au sia le numera e se fulu pasene mo sui ta maitai, o na fili mai lea o le toa lima ta maitai sa tau wā ai tele ala tō pālota na maua. O le fionga le ta maitai whaipule ia whausau rosa la vea le whaipule i le lua afes fulono na se e le pāle mene lo na sfulmareono o na ole atu la fono. O le fionga fia me ma le avea ai ma le teitai o le fast wa wha ua pea le tūlanga wha teitai e pe o na iei o na tua a. O le pālimia mua o Samoa fia me ma ta afa whaumuina muli no ule lua a o lona tina sa ave foi ma whaipule i tausanga ua mawai atu. I le perestene o le mafutanga tina i Samoa mo tausanga i tele. E manatu le taitai o le vanga whaupufai o le SNDP o le toa wha o sui o lana vanga whaupufai na whaamunio ina mai le mai ai. O le whainga pālota ua taunu ai lo na wha moe au tū. O le suia lea o le whainga malo e ina le atunu i ona upufai. Sao noa ia perestene o le vainga wha upufai a le SNDP. Va lasi tō maanga ta fito le fo ina malo mai le tū malo wha la whanga o vai singano
no me lua o le na ta inga lava o lana vaenga whaapufai o le SNDP lea na tu whaatasia ma le whaatua i le tua Samoa Watasi ia suia le malo ma o lea o taunuu i le whaitaunga mua o le unga o le whainga pano ta tele le tunu o sui o le SNDP na malo mai i whai unga o le whaitaunga mua o le fionga manu le ua pale tāsana tō vale o whaneata no me la tasi ma ngele se kati fia ui o whaasale anga no me lua ma tea to alo peato whaasale anga no me wha ma le te tae ia valasi tā fito na sao no foi valasi o le whaai unga le whainga palota o ngā tusa le iai a rato waenga whaakufai le FAST o le SNDP, SIS ma le FSASA e suia le whainga malo ma na whaapena e foi ma le manatu o tangata panota ua tatau o na suia le whainga malo. E manatu foi valasi ana nga iatu leisi vaenga whaakufai o le tautua Samoa la tau te tutu whaatasi e sili atu se isi suinga e tūla i mai sa ia wha au popofoi e taitonu a ia e le mawhai le na o le tasi se vaenga e angai le malo e mawhai o na suia ai o le tū whaatasi e tūla i mai ai o se vaenga whaupufai ngalosi. O valasi tā fito sa avea mua se whai pule le pāremene e lano le vaenga whaupufai a le tautua Samoa. E tolu nisi whaamasino Samoa, le whaamasinonga o whanua msua whana whaatautoina e se sauninga na aloa ia na whaia i muni nuu le vai aso na tea e whaama manuai o nā tauto whinga fau. O le presidente o le whaamasinonga o whanua msua whale fionga ia whepule ai, a tila whepule ai, sa ia whaatautoina whaamasino fau o tō whia e awhi ai tu yoti for lasa sakaria teitu ave o tuilangi saipere e sera ma iuli aunga sefo fau taali o le mai ai o le whaatautoina o i lātou nei ua ato ai le au whainga o le 2.5 o whaamasino o le whaamasino o maswhanua maswafa lea lātou te whaatauteia leilo i loina ma whongaina ma whaia whai ungo ma taupu e ao fia ai ia swafa matai a mesio so suenga tau ele wha Samoa e to tonu o le atunu e le ngata o mulinu ai whaapena ai fo i matua sivi sa vai o le fionga i li palimia tu le epa sa ilele mali le ngoi sa a wai ma le tele o nisi ma lo wha alo ngia i le asau ni nga malu. O le tātou tana whai o le vai aso na te nei na tu la iai se tamaita ia onga o sulfitu tau sanga lona matua e mō li mau whaasanga i se lii sa whaia onga ia teia ia a pe rilo le tau sanga talua i le mōlianga o le tau mo whai lea ma se whainga ainga whai wha manosi whaasanga i lea tamaita ia onga. Na tula i mai lea mata upu au ma senga se fululua lea tamaitai ai na o se fulu ono na tausanga na whaamatala i lea te i me titi a o kufonga le whaamasinonga a o tāpunia onga ia a te rila o le tausanga taluai ma fua i le misela sa whaiaini a lato whainga mea onga i le whale o seisi tamaititi a onga i ngā uta o le lato nuu. Na whaamatala i lea te i a onga a o whaatino le ngai o inga le li whaia onga le sa tau nuu mai fo'i leisi pule a onga ma tau mawhai e whaatino le alawa soli ngā tūla fono ia teia ua mōri e fo'i e leo le li sui pule a onga o le li whai a onga o lo ia te ena le mōrianga e tasi whaasanga ia teia o le o lo tu ia i le mataupu e whai a onga i le wasenga ila ma le se furu ai na te aveinga le mataupu o le biology i le wasenga se furu lua le ai ai le tamaitai ua a fia na ngā i lilo ia le li whaia o ngā o nasa iuni sa polu i se manatu e whaia se whainga o ale tamaita ia o ngā le nei na a fia ma le li whaia o ngā mana matua i te ena malosi lea e le tamaita i na fia i lea manatu o le tamaita i lo ia na sao noa i le tamaita i leo sa whaia le suenga o le whaia inga whainga wha malosi lava o le whaia inga wha malosi ma e le iai se mea whapea o se whainga wō o na alofanga lea iai o le ri whaia o ngā. O na onisi o atana tu i nātu e le tu te te a o tau a fia le whaina o le mataupu e le aso whareile na te nei na solo iai e le tamaitai whamasino le whaina o le mataupu ai toi whaatonu e toi whauru atu le nei mataupu la vaitasi e toi whaia iai se iluilonga o le mataupu
ina whai ai leo sana whai unga o le isi fo i tu na ria e le i to e whapawhanga le mata upu e le i sa ni le tu te e mo le awatuina o ana mo mau e tani i fasili ma le mata upu. O na ia tātou tala na uma whai una tū fantasia wa fo i le whafonga mai le tātou tunu i le nei tū lao le fiafi ia manui au whaasausauga o le nei po ia mese foi ia le whaauina pea o lau whaafufonga o whangasolo fo i le tātou proklame o le mōtau i inga i le nei tū la o le fiafi ai whaasoi fo ia mo le nei teimi. Ua whaafonga le pa ia o Samoa o le ngata si o tātou tunu pele i Samoa ai whaapea i le lalolangi o whelama tafa o le kelope o mai moa ma whaafonga mai ai le pa ia o le tunu i talafou mai si o tātou o tunu. O le lae mamoli atua i le nganga whawhitai i lau o whionga atanoa le pule o le tātou kou whamo o le whonga ina mai o le ngata i talafou i soli ngā tūla whono ai whapea fo i talafou i nisi o li whaamisino ua whaia le sauninga e whaamautu wailo la tō wala wina e vei la tō ma whaamisino o le whaamisinonga o whanua ma suafa i mulino. Whawhitai tele lava mo tala mai le whainga palota e meise o tala whai uia ua saini ai le ao le malo o whaamau ni ai o whatu mawina i pea ia le tūlanga lea lusu lima ia vaenga whaau whai e lua le HRPP ia whapea fōi le fast po le whātua tua i le tua Samoa o tasi ia whatasi ai ma le whonga ina mai o tuto o tasi pea le sui o vai maunga i le whionga i a tuala Bonifacio. Ia e mori atuai le ngang whaftai o talafou lava ia o lo fia maua e le atunu e le ai meise lava i mātou o lo inu mamau fea lava o lo alalai ai tuli muta i pea ma fia whaafonga ai meise lava le kou whamo o lo avei lau o whionga Malipule. Vea ia o masui o le mātou ofisa nei whasalalau o le maota o Samoa vi ingo le atua i sini Australia e mori atua i le ngang whaftai tele la o whionga le Lipule atanoa. Ia whapea fo i le pūlenga, whapea fo i la utou whalifai ngā ruenga atoa. Ia e talo lava ia whamanuia tele le atua i la o whionga. Ia whapea fo i tete ma whaiva o whianga iai. Ia e meisel vai a sufou o le a tātou walo atu iai. Ia whamaluina pea i le atua o na au whaola i la o whionga. So se mea e te iai, o whaiva whianga iai, ia whapena le taitai, muri mua le atua i so se mea. Ia ale nei tūla, ia mātou tu whapea tu manuia tele whaiva mo le vai asfou, ia whaatou whawha i soifo ia lau whionga atanoa. Aftai la vai le lau whionga le fo tūla o le fiafi. Ia o lea, te masaro la tātou whaia o lea, o lea o lo iai le vaenga whanga solo fo i o le tātou polkalani. Ia ai whawhitai atu lava i lau whionga le fo i tu lao le fiafi e tu sai fo i ma le saunoanga māta ngō fie. Nei pe au no whaia atu nei o vaila mo fo i nei madima e au au nei le tātou. Tunu o le arama se vaenga e tautua atu ai. Ia e via pia le lofo ma le o le lofa malanga le o le tua i o le mo pea o le malosi ia mwhai ai o na tātou wheiloa i lea vai aso ma lea vai aso ia e longolongo a puiari ia i fo ia le malu o le tātou o tunu ia i nisi fo i o mea sa tutupu ia o le a tutupu ia ma sa tutupu i le tātou o tunu ia i le nei fo i vai aso o vai atu ia leu tātou wanga atu i le vai aso fo i le lofa mlonanga le tātou to e whailua i foi i le teimi la masani lava i le po le asosa o lo mua ia ai wha soi fua tuia futialo ia i le ngata foi leo lo whionga to le fua ia ma la sunga o nui le neitu la o le fiafi ma le sunga ia mai ia manuia lava ia le porkalami le nei fiafi. Soi fua ia atano. Ua se fuluma le 5 minute ua te ai nei le itu lai fitu i sini au se tadia. Nā tō whaafonga mai, tātou pokalame ma le whionga le Lipule, ia atanoa Crichton, ia le whaititia lava le anganga whaanga itia, ia ona o le tautua fo ia lea ali fo ia po le whionga fo i le Lipule, ia atanoa, ia wale longo pui ali ino le mamalo le atunu,
Mio tupo le tupu tau tupu mai Samoa. Pese la de mo le tuai alo faanga po kalaminei mo la wafio ngai le pule atanoa fa I mese fo ile fa le tua male ai ngali ia male pule ngali tatou ko fa mo liliu mai ia o le tatou maftanga male tatou titi se almalos. Se fuluma le iwa minute ua te ai nei le tu lai fitu isini au se talia. O le alava o te nofo ma o ata. E le malama ia le insinia. O le pese o le kirisi masi lea o tā mai nei tei. Ai lea la o le winga o ata. O le wa e loa le ia le insinia. Ia wa alu nge ia so malela aso anafi tautalangia fai ngā su. Ia lea la ua tā mai loa le insinia le pese lea. Toi wha manatu mai e o mana o su. Wha manatu mai ia le taimina soifua mai e tātou wali I wha aola. Ia o le manuia na mo tātou malawa e mese lava tangata Samoa. E te tau o na wha maangaloa ai. Ia ma toi wha fawina a mionga ua. Ova na masei. O le pese na saunia ma le vi ingo le atua mai le ekalesia katoliko I fale se elape o no tō sila mata mai ai. Taluai lea ua mafuta mai le tātou kampani malosi a le TTCR. Whetalainga I le fonga mua o le vai maunga. Tō wha mutalo. Talainga I atu na I matia. Lau tō wha foto o Samoa.
talainga ia ba lua lau to fa fiu talainga le ava mua ai o le au tamatau o le titi sa wa le fa la wiloina ona unanga ese e ono anga va ama fa manu ia nai le manu se tata watunu o e olo alala i Samoa ai me se fo i le pa i o manu le atunu o lo wa papa au ia tunu i fafo i fa manu ianga ia me se lava le tau ngofie o le vala awatu ma le vala amai tala no ai lungo telefoni ia e me se fa nga ina o penga te pailangi pe ona fa nga ina nei fo i vai tau e fata lo fatu ai lai le nga fa alo alo i lau talainga mutalo ma lo lava le soifua manuia ma lo le folau i langi ma lo le au ma lo le tautua atunu ia ai le ngata fo i tautua ina le mamalo Samoa a o lau tautua fa ali e kalesia ia au ale fina ngalo le atua ma le viinga o le atua ma lo lava le soifua ia ma lo fo ile ono sa i nei fia te o tau mutalo ia ma lo se fo manuia i lau fionga le tausala ia lau sunga e nu ia fataro fatu fo il pa yolo tato wa vasi tolu le fionga ia futialo le fionga le alusila ia fa pe fo le fionga tapa fasina tupu le fionga ia tole fo ia ma lo le tawa tai ma lo fo lau le nei timo le fiafi e mo ia ma tu fatalo fatu i pa ia le ona le tua lo fa fale le malu so se fata pa tulanga i tono sini Australia ia fatalo fatu fo i il paia su tato tunu ia sina ia me se ia paia tamam tina matua ia il paia lava leo su tato tunu ainga mo la tu tama fo i mo la tu ainga eu songa pule mtu mo i tu au mala tawa inga le tai ma to fu fa pe fo i tato motu sai a so ma vai fanua o mai tu langi sa ole masale mo i tu au mala tawa ma le mu sai lua ia fa pe fo ia wa tu to ma li fa tu yo pula le tama no tele na tu o paia mai lava il mata fanua se o si fanua ia malo ia le tawa tai no tu ia fatino te sala ia ele anto sa mato upo la ngang fa lo malo so fu manuia lo to va se tolo ne te mo le fiavi maro fo ide so fu man langi mai la talenga mutalo ia le fo wa fa fang fo de maro le tunu ia wa o foi tu langa maru tu langa ia pe o le fatata de fo le maro le tunu ia wa foi nicho fala lo tato titi sa ia nei tem ia o le temi na va nei am tal ta mamato ta no anga ma finale ma tano mai atano la tele al paruta ia ai le apia ma sani fo le maro le tunu i tato wa ia pia da so va il tato vai mo tasi dua toru fa o a futiaro okay era mea por mea e o le wa dua lima me le vai temi nei ia ai ia o te manato le avosi da fiat le tala ia pe ia ma nei ia lava ai sai do vol fonga multalo o lo sa fa ile lei ma la lei ia o lo ia tono le fa vai monga se sa no multalo tu langa le po va ma fenga pa lo tatu i tumaro malo so fo manuia le o tu langa na ta tu palota le ai e ko linga mai le tu sa ia le palota o tai o ena le ai le fo fuanga o la pa ilu pa ai le liso o saunanga po filme o to ia le finagalo le tu sa oli ia le ia tuala ia pela tai o le e lo ai ia o le musunga le tu le pona nei ia o nei lo le po fele meo le ai tai ao palongolonga tu ia nei o le to tele la o tanga tai tele o ia ni so wa o ia le wa o mo o so tai ia tu eu te lo le tasi le tanga to le a pa mo ai le to finga ia man to foi to le fo ma e no ma putealo ia ele e tu le loma ia foi inicio pa snonga ia man to foi la ia nei te wa ese se vai nga ia ele e pio ka tauri ia o mai fo le lova ia so mai pa snonga ia wa na to ia vese ia se manu ia o mena e leilo pela to danga le na le ia o le so tai ao ia o le patalia ia lupio ma ia o le ia fu fuanga ia sailinga foi wa resa malanga i sava ile fio sa ori ia pio to danga le na lo ia malanga pa lo to de fo mangai na le putia pe e musu mutalo okay au la so dai mutalo la so ti tilo ia wa lo te vai tu e va la lata ma pa lo ka fa vai mong
I. La so sila tu ia. Wow, I voi la mo wal afa, la mo tela na wal afa. Ia, whaftai, wa mantua fo ia o tūlanga le nā, o te ilo fo o lo po firme o to ia fina ngalo o le fionga le o le fionga le a fo e a tamalita ia mese fo ia le sunga ia vetoia ia wa tasi a palota e ia sina la talata a e sina la talata ia nei te wa ia le fu fuanga le na ia lo ia mo tato nei te wa o ia le pamsinonga ai mese ana su yo tautua mese su tautua ko da fo ia pero po io se ai le leile mo tautua mo so na vanoa ia mo so na vanoa ko ile le mafai ai ona to Moses ia vanoa to tawai ia ile tulango lo iai ia ai tato te le no wa mantu foi ia o vai ala mo ta io la ingeta ia ai pe o le tulanga foi le mo su tawa ia o se tulanga le leile ia ai mo fo ia se sui ho le o le tato wa pa ti vo tau tu i tono falanga mai o pai o malo malanga falo pia le tulanga na le tate nau iai ia fai pera mi o tonu mutar wa o te lofo o fo tangato le atua ia le wa la so fina ngalo futiar mana ia mele tala e muri talo i tulanga fo ile fa toi fo o se finangalo po le to fai le saoli a tuala wa pe moni ai a muri talo ina le me ne wa avesana fo ile mo se si tu ia o le fai a tulanga fo ia pe i su fai inge ke ila wa nga isi ku ate u ko pa u ila lu su ia la fa pe o le nga le ko fa mal mai mu talo ia mo ia o ke masalo ia ka ko kali po fe me o ia inge vai as e fa su wa le kala mai mu kalo e kaula la ka isi pa lo ka ia ila vai mau ia pe kaula la lo mo vinga a fai lai mau le afa o vai dunga le afa ia ngai o fai su o ngame ia pe ai do o ia ni fa cosima o i me fa le kongu fai o le fa cosina le ia wa o le mele sa pesa tau vese foi o le na malo mai le fionga ia le sunga ia tamaleta ai mo fo le me wa malo ia tamapua ia onga la le te le lo ia le te fa longo tu ia ia o la lava ona o le tuai lea ona tu ilunga o le mena ia le sa ia to fa le tusi tau iso si la fia tu langa lea mutalo ia sa o sa branga le fionga ia jalo o tu langa le na o le iai ia o lo ia te minei ia ai ia tele ama te mtenga o le nei palota se pele vai e mawhai o na tūle mai tuala po whele tu e anga i tai au. Ai au mai whawham sinonga. Ea, o le tasi le nā vaenga lo iai, me se po ia, i o le pale vai monga malenga whaaloalo. Ia, o te loa lao e loa umale vai ia te awa i a mātua i vai monga. Ia o le tu marisui le HRPP na i vai monga lua. Nā le i sui a le tautua sa moa. Le sa wai tamaleta ia o te loa ia ia e falangolango la vai musmusunga le nganga pa ia vai mutalo me mongia ia o le manatu lava ia al moto viinga le fionga ia rosina ma une e ta tau ona fai me ami ton e sili atu lea o le o mai tonu o le palemene ia a fai lava la te sao la me popole ai ia wa tu la fono uma leo tu la fono uma seki le malo kai kous fulu afe kele kupe na fai uma nge kula fongo ia le la ko le di uma ia kula fongo ia la ko fa kula fongo e le kula fongo nga fai el fast pos kula fongo nga fai el tautua
o kula fonga nga fa le malo ia le la koe di diu mai kuda le kula fongo e koe fa ai di ki di pole le fa vau le fa ma le malo la kula fongo ia le la koe di diu mai kula fongo me nga ke mga fa su se e la ko la ngonga le makodia a sa ngesi spaki ia kwa fa ka ya HPP ko sa mai kom na ngola ko kula fongo belanga le ke nga wai vo le vang makoti peita ngai male le fionga ya fingal inga no ia ngo ai ko tau sala pe wa o kauli fa lo tau sala ya futialo o kauli fa lo le ma ba fe nga ye dungal pokala ya lo o fa mangalo ya au ke mga fa da mi ko ia mangi ke ia o te doa o tu danga na la tato fate tani mo la sta sa o le fitala nga ya mutar ia te minei o tai au lo ai po fe me ya lo de fionga sa ia finale ya tuala ia ai o te doa o le a ele se senga pia uma fa ngasu o te doa o le o se fa li o fa ngasu o Yesu la vale o Yesu vale o fa ngasu o fa puunga nga o le fa nga Yesu o le whainga Yesu le la whai, o le whainga le amio tonu. Mai kasi le amio tonu ngā o le tua. Ia le la whai kai au, o le whainga Yesu. Le o wha umi akurisu ia Yesu. Ia peo ku langa multalo. E nisi tātala i nā tātou whale vai maunga tāteri o pokalami multalo. Pastai, ia o le... Vai asolente atu nei sa fai el fam sinonga ile so fa le fionga ya no manuao Catalina sa polu sa mato waile ala o fa maonia e alo no swafa lo manuao ia i maile ele ai no patu ia piolesa tau ia el fara velave ia le ngasa sele ia ala o tu lai maile o fa maonia ia o le alo ile ai sa tau so matabule fo ile fionga ko sino so fa inga ele tulanga le na o nei le fisa mato wai ai ele tala le monga o i utuali ia e mese ia le afoi le tina matua na ia sa tuala ia se tasi o tina fayaonga ai nai utuali ia mai le no ola no se vai ai pe o tasi le nei ole sa tausi li le fionga ia matiu ia ele fionga il salvo il moto in matale utuali ia le sa ole fai nei ona apio wa batutua ia manai lotu pale ai nga tai ola le falla wasiai ole sitanga ta ole tai au ia mau fo kala malfano no a fai o tatu i Australia ma sani no malanga mai ia ele fionga ia tau i tole fo pascali ma sani na i pasile nai te vai le apo o tasi ni tamao le tunu o masani ana tu malana fa'alau loa o le pasi le nga alu o le ise pasi fo le masani le pasi le valele e tasi na pasi sa tele na fo i fio i mei tangata e tasi nei a tamao le tunu ia mai o fasto tai au i a fo i nai i sale moa le nai tele nai ai le pito tai tala mai malua pe o nai vai ngale na lo yai a vai monga i le terminei ia o le tulanga le o lo yai ia lo tu mo pe ia i te lo talonga ia malfanga solonga ia ai pe o le tulanga le na o le ai tau matele aso tai au po fiele me yai tatu palota il palota le me le tau fu yai ia wa fa yo tala le tau fa ele lope te wa alu ia tuala le JPP ia na vele msui palmia ia fa pefo ia lu le fast ono nisio vai huia sa fina winna ia tu sa mapili mai si vai ia no winga e tau wa pena ia ai pe tu langa le ia fa to ai lo man au le ia ile sole o le wa mai ai fa sinonga o e fa sinonga ia o aso fa pene to le fo ti alo mai no e mo ai mo mau pe ana sele o faisa te falo ia I fafo ia mo mai te tonu ala nei o le ai no ia moi le lei tu sa ai pa tu sa ina ia parota ia to le fo ma futiano porque vi se masi le asunga li lo ia me mai tai lo ia e wa ku so le la ku tau fa ele
su ale le sui ya ya do ya ai foi ale no ta ngai malolo pa ta mali ya pe foi no fa po ngai ya isi nga ya pe ya wa on el feita ya pe kulanga ngai le pe lo tupu ta ko pe vai munga ale foi singa ba ulo swati mur ke mingai ya ile tala fata yo pia malanga fa lo e whainga sūla ia putialo. Ke mangkuanga waru lisi lo ia ngai e kau whaurua le sūa lo koe inga. Paroka. Ia, ke lako inga e sprudi mafe. Ia, langala ma ke bua maloia. Inga pa umai pe ongo afe fiku afe. Ia, ole o kawaya ku. E se fo isi fi. Ia, no minga sa lea murtaru. E re whaingo fia Yesu, whainga Yesu. Wale merengi, o ke fia whaisu. Whai a waru kupe. Ia whaisu. Whaisu. Nanga e re, nanga le lao konga sere kai lima sara wafe. Lima sara wafe re lima kausanga. Le lao sere. Ia e ka kawalang o ngā ko spend mesi si dua se lau wafe ia fko adu le kongu ia wala pipio war gaming ia o lai fai karo sanga le camp le HRPP fai karo sanga le camp le fast fai karo sanga kangaka kapua ia gaming ei wa mo kwai fai pe ale ko mo kwa le langonga le ko karo sanga le gaming ei la sila de ko ole mo kwa se o nge me fika gisi ko la fa me de ko ave fai me amio ko ya ke minge yo mo kwa le anga o kali ngole ko ke minge kuma kailo yai po kailo fa mo me po pungi ka ringa pe mo me la yo ila wanga ba ai i do fi fa longo me ko en karusanga nge me o parok nang kangi mo de ko le amio ko alo fai de paroka le wa kula me kelo se ya al power me fai sa ngo mai fitia ole ngai ame ole fai nga paroka o kal konga uia a fai a si la fia le si sui se soli nga kula fo o fai le si sui kawa fai su a wole ku fa a wala nga la soli kula fo ia wa o le si foi au wala. E u foi anga ko kursu. Pe fai foi e fai sala u kalangonga. Ai ko kongi mai ni ku peseke. Yo. Ia onga le fai ai foi le mea amio kong. Wo le fai su. Ia o mea langa na kupu mai le fai nga paloka, Ia o le si foi ma fofonga. E fa pe kala soi fua le si lima kausanga. Fua fo ina le kanka le wongo su lima kausanga. Ie fa pea, o ke o fiku sa fulu o le aonga. O le kaungo koe alu o makua. Ia pe fiku sa fulu fo i le ngalu ngei. Ia a mankoinga le si lima. Ia o fiku su lima. Wa makua ke lea. Ia o kasi la nga fuafuanga. A fai ala le kanka ngau iai. Kongi pere kupe. Pe a fai nga ke silo fia. O lai le si soli kunga kula fo. Ai o le alu fo le fa pe alu pe laki o le fai al menga le alu laki ai le mokingo so li mo i kula fo ia fai mokingo ia o ngari ku pe le alu ma alu ia wa nge me fam singa e le fai fuanga la ku kalungo pe ka kalungo le ko le fo mo le kalo e fa ka ko ku spai ia kasi nga me fai ka ia ma fo ia ka le alu ia alu mokingo ma fai le me amio ko e mongi me ke su ia la aluangi ia ese ale alu loku ia ese le loku ku ule di manunga kuspa ia kauko la ko kala me famongi mo pumongi ma alanga ke ringa ole fia malo ia le la suo ia le ai ese e ke le a walo me i pe o so ngama fo me e si dia kulo fefe e ke aru lu mar fongo ngu le so for ngu e si dia kulo fefe makai i do fefe kuspa ia le kongo fa fam 5 o so le o isi haka pe o la pe yo me fu pe me fu pe la ngale pe ko kar yo ai aru kongo fa makai e ka ser fam singonga e ka ursa wa ke vai a ko ngo fo mai o ngu makai
a o I whawhamsingo, ka rofa rei whamsingo, e ku wale ri maori si makai rung, o ki kau koa kun mongi ma whamau, ai sau de unga lai parpala, awo, ka ino ia muritano ia wala, yoi. Ya, on menga leka vai wo whawhia kongo ngi meo whamsingo, ya e mau whea kusor kake o fong kau kōru ngori kuspa ia. E pese mea fua I kama ia. Ya, an mea la leka kawanga whai whitaru. Whawhikaya ia ki oero au mai de mere. Whai al mea meo kong. Whai al mea meo kong. Ia o kai ka fwoi whawhia o whakau kō kai whai ngongi meo whamsingo. Ia masalo ang koko pelo fa pengio ke le o kala ko fa ko me mulkan wa mea e awa ka ke pe fa se me ula fo ya ya no nga e haru multaro fa msunga wa fa ma ngi multaro o e mulkalo o kan ko le di o e mulkalo I le mea ya multaro ya lo ma fa so ko marko inga ma wa ngi marko inga o fa fianga ma o mu ngu fa fa msingo o ma wa ko ngare fa merkura fo ngo stui le fa menge ya ele si me ya o nga kura fo ngo le si sila le tu o le fa yo le la mi otonu o nga o la mi otonu o fa su o la de su o lo ya yesu o lo ka ko wai ma ka me sa o le o ke lo ke dingi fa nga su ya ka lo sia wa se la wa fe ka lai Samoa e le o se kupe ke le wala I kiki nga se dengi o ke mi mole mole ko fa longo ko pe fikus fu wa fe le nga fa mari eri si sui fikus fu wa fe o ngos fu fikus fu wa fe o me ka mak e fa mari ai no winga o su le o ave e su me ale su wa e mau ki ngoa ko mo mo ko pe le nga alu le ya e fe mai lo mo su ko le vo pieso me nga alu va se la wa fe e mai ya se la wa fe ai ko me mi kom me nga e ka lia ya me lo su le si me ka kai ai su ro le fe ko ave ko su ro ka firo le ko ngi me ko ave ko solo pule ya o me o manga ka ke nga we anga fa pe ka ke fe kula fongo ya e fa ya kula fongo kula fongo nga kai kula fongo au e papa I moro ko kong ke ko res ya ka si ya o kan fo ya ye lo fa mo de si di ma ka sanga ya ka ko ni ke o fa pe mai fo e ke fa ya me mi ko ai ke wa o ku o ai rol me se ai ke o ku me o se a familia o fa pero ya ku lo su no pode sofa ko ko e ke o ko e pokia ko inga umutar manga fa fonga ngale ku ya esse ska news mutalo ka ko fale vai monga la ka se aftai ba ko la ka se lo el capo calame ba lo vat foi ya il fa fonga nga chuta tu no ya me se foi leva ngor mo ka ko wa o bicho fa sala lau e telenis to no amanga fa lo alo ya le e fitau ia tu lava ele talenga ia tamaleta ia moli atu alo fanga to le fua ma futialo me se foi tau sala ia inga noa ia si uso ia fai marole on sa ia tamapua foi ele o sesi le uso foi a tatou fale vai maunga le ta alo tamol uso ia fai mari fai va te do ia te via ia o le asa fai lava sai ai uma fai lau tusi tonu le fa moe ia e foi ai mautala foi na fa longo ai ia la tanto nunga la sa o ama ato to final pa local comme singa te lo foi la na sa o le sai uma fai la tusi ia me uma na te lo ita ia o me la ia tu fare po me ia tu fare po e fe pa lota ia me na e lo kular comme singa me na ta ia ai la ta amata ia o no va ai tu no Facebook on me e waru le mamalu le wala por me e de ainda no vai tu avisa vai tava o sa vai do vai tava partai to le fo le nganga le na le ta amato faso fo nei le fiafi ia le momolinga le ta to awala ia alvi inga partai le tua vai le voi ta ka ku faso alava ia o le wo se i sa vai ai o lisi tala fia to le foa te alo mai no o le credit le nga na la fo mai fafo o le credit le na le fo o manu malo ai ta to wa ta vale le
ia o paftai ai le tua wa mako kalango foi mala pepe mai si wa ngo fakwai le ta mai e sel ta o le sao ka ko ai ngai fa o le tala si ko inga voi le o langa kwede ma tanga la fo mai lo na tari mai fa fo le ala ke le nga mawai nga bonus points ia fa nga ia langa top up ia ai mese ia plans for ia le internet ia wai matuala le vilinga o le vanga le o ia fa ilonga ta ilua se lauta la manu malo ai sui to se pudu o le ala fa tali asto ina ia fa pia o le ai o atu titi sao e mo moli atu la na lua se lauta la le lauta a o te il fa longo atu luma so o la fa tau pati atu le moli ngol ta vale ma fa e tu pu o le ta vale le ai le se ta vale ale tama le se ta vale o le tala tama e tau su e ta vale o le tua o e tau mo moli ai ta mai ti ma fa nga ia ia o se tala fia le o ai fotonu le ko ineu le lapa ia le fo wale ngata na manu malo ti na le vende sa ia u polu ia fenga ale o se tu sala fa ia opo ia mantua la le sa wa le moniali tala fo le wa o salu vale ia lauta mo au ena vele o i salu mo ia le vele mai wala ia wa tonu fo ia le nganga fo le awa to fu male mo tanga loa opo ia le nganga fia ili termina mo mole to ta vale esele langona o sto ina kiminga bakoi ia pe fo ifaki ia ilona inga ia o se pamnu yanga le o se fianga fo le mo matou ma se faftai tele lava to le fo tialo mai nu ai mese o tatu ainga ma falongo mai tu no mamau ia le ai tasile vaenga o le nga fo le tatu pukalami ia fiafi le ai long puia le ima fa mana tu pia le alawa i manuia malanga fa lo ma to de fo ia o po vai te mio o tanga loa te me na de na to fo i tu la fa le to ua ia o to sa fu tu la fa i pu le sa wa po o tanga loa na vai te ia so ia lo ma ro nu de te loa la vai ia cha ia lo no ai tu no Facebook o ka po titi sa o sa ngo mai du mo fa fa ma ta va le po le ma ro po se tau po le ole fafsili ole tau po titi saole na abat ia na ia so ani o ia mantu fo yo molinga e tau mai na le maualunga o sa o tau noanga tato moto vinga ole au mamalo le wala me moliana tu watu ka vale e penki e maliela ke minga ngal watu ta vale e watu paste fasale ana pe me istanga tel pasare chot le awa misi ku ma ko fasale api le na u ya tu luma ka ko ka vale maka umate tanga ta po fe a fe ai e or kala volanga sko ingale ya po la fa pe ayo atu mo molia ku langa lo se na kala ya wa te o va ko ile ai o polungi ma fa ka upakia ku ai mese sa ko ka po ya okay lo ala ngo faya kun makuvanga le ngo se pa malia to ina ele tau po de va tu mai ole ta vale le ya maranga pa lo pior me ta o le ya pa tai ya lewa ma warta do city e do tau po le no mori o sto ina o le ma maru malo futia ya tu i do ma fo fa wa halu la ma maru malo a pe o me ko ma ka wa ko pe o ka vale nga o ko inga kau mga kau po le ele hai nga mga ko inga me porlung kau po me bak ave me ya le wa ku vanga dia wa ave nga le mamaru ele sima ya ave pe ya le mamaru ya fo me pe langa de ya ru man ngat bek yo ya fa kai fo i de titi sa yo ese fo manga yo me le wo ku mai fe la fo awal fa pe pol pe sa vai ale ia le wo pol ia la wo o sala fa ia le fa fa polima mamangongo de ko pe le curva e o le no polima le la so de sima ia
Ia, le lei mutalo, me sili le wa alu ta kavale, ka ki mimika lava ka kavale, ngova aia kuro kavale, ka fia lo, fa fikai lava si kavale. Ia, karu sia ongi va venga pale pa ore, la mamaru la wa. Ia, kia o wharo ngā fui woko e, lesi la, ia, se fe me se kala wa mai kako, wala kako whara wilona wei nei mutalo wa manmore. Waftai, ole mantua voi kako top up le whanga soro ke ningei. I. E luas futa ai mai na. Ia ana o mai kai mo tato pokalame le wa se to sa ile to tato ofisa. E afeta la e manu malo holiday package. No winga le afeta la e manu malo e tato ia afeta la Australia ia fayon fa ngaina. O te minela le se o manto singia le o tato so le ta o mai. Ia e to fa mo tino ia e tato so fu le va so. Ai top up le luas fudu. Top up le luas futa la. Ia o ngā mo tātou ainga i nei. Ia e whai e ona tele e isi tātou whalawilolo whanga solo maranga whalalo. I, mangera lea futiaro. E rei rasi mea whapea a whekala ai koe laku masisi siska mai mea whenga le pio i fua o le pasese a Auskaria laku i Samoa. Wale la kala sa. E rei si mea whapea ngā mutaro. Ka uo iai pere ai. Ia, ole polenga lai ai, ona e pule lava stafune le la ona va. Ia, ia ila ta holiday. Nei te ua o maifo, ia, e ta watu le holiday malanga i Samoa. Ai re lofo i po i se holiday malanga i so sisi vaenga o Australia. Ia, langa nei te ua, o sa uma tu foi tātou matai Samoa, tu rea fuaku tialo. A malanga mai Samoa, ele se holiday. Ia, na e tau tila pia le tau singa o nuu. Ia lo no winga e foi mai malat fo tupe ia e foi al ta foi ka al metawa ia o anga ai o soifuanga e o tato foi vom tiute maranga faralo ia fa tai leo manino le tnu e afeta la fala wilo lo inde ia le afeta la ia ke de wa sa lima se la ke de kupe mutaro fa tai da tato ti sa ia leo ka se ku ka credit masan ing swinga. Ia, o isi tātou a credit ma isi vaenga ia pe o le tāua le whamanatu le tunu. O le tau whai le whaonga le mai titu sal app, o le app le i lungo le telefoni. O ina, ona e mawhai o na whaalaulo atu nei. Ia, e ele mātou whapitoa e osu whapo se i tai au. E topo ale aso ma o na whaalauloa. E pe fo la na e fo whaalauloa nei le tō nai nei la saa. Ia ele te mi pa mai top up le tonu tala ai maua fua le ono ki ka pai i le luas fu fai tu la ia ia le aso le fota malona lo ai ta ua download tato app le na i lungo telefoni ia ona maua le tele fala uloa e ngate tato teira ia e mese ia pandos ma vai nga uma ma nga falolo ma do la ke de swinga futiado ma falongo ke de swinga la ia ko a ke le ngi su nga so le o ma fa mo yanga wa le wa fonga mai e mo kalo mo ka ko ia wa le entai to ai do ia mo kalo mal ba nga lai do fonga le a ka ko ngi e fa fo ia top up al me ia ba ngi ka va le manga yo ia mo wa ngi lu su ka le top up ku fa fo ngai o samo ia so le o le ka vale a ka ngol ka vale mo ka vale lo mo e bar fu wa fe for ka vale mo taro lenga sa ngo ai pe o le te mil nei la lento e fu ai se l'auto sfulu o le mele sa mai le te mil ya la u fa nga te mil ave ai il se l'auto sfulu ya ta vale ya u la val se la u limo sfulu ya le ta mo ta vale ia o te lofo i o se me fia le mo le ainga ia o ia nofo i le ule talo le afel wa i se tava de se lau lima sfuru ia o to sfuru afe ia lo winga o le o ale te mi te watu i le loto ia e se foi le mai mo mai ma sile mai ia batato foi i lo le tala foi le vaane fa fonga ngare tu ia o i tama uma ma fine uma ia wa mo se tava le fo malanga fa lo pe kawi dara de saunga nga muta pe kawi le ya futiado am ias kama makua
Alanga o kele mangui ai la. I. Ai amu ia ku la fale le lo fonga kele menga ke boa. Ai amu kalo. Ya. Wale le ka se ku ka Sky TV mo talo. Ia, Sky TV, tulanga lele tato Sky TV o telo talonga. Talonga ai me news. Ia, o le ai mo ai fo news le tumalo o le Bernice o Filippo. Ia, me se po ia mo la kapi. O te mine le la kapi, ia, o le fo wa palonga tu New Zealand, o le wa ye le au 5 Super Rugby. Ia, mo au hoi le moana lo na winga au Pasifika. Ia, ma tauala le o le tātou Sky TV. Ia, o le manino, ia whai ona maua i telo news, ia ma tālonga. Tālonga la te minei tōra poa. Ia, le lakapi. Ia, pi o lewa iai. Ia, o ata fo ia Filipino, ma ata Intia, ma ata fo ile, ia fo ia mai moe tina. Ia, alu te loa, lisi 5 tausanga tōra fongu ti alo. E te me malanga mai eni o tātou uso mai Intia, ma oi Filipaina, oi le au Filipino. O mai fo wale leil fa Filipino a 99 ia nei, ia me se voi le au ngala le Sky TV. O Sky TV, ia o te loa le tasi le vaenga au indai. Ia o tātou tangata maranga whaaloalo. Ia o ngā kere leo ka konga kai Filipino, o Filipino se la kuma mna mai pe fa pe Filipino. Ioi. Mo o Filipino. O kele i o ola ia i Filipino. Al meanga kawanka o e ko le fo. La ka waru foi o kele o Filipino le. Ai ru ko mo farsa anga ngai fur ka ko ko ngai o lo Filipino. Filipino lo. Yo la ku hu le o le kai dei sa ku hu ele ia nyo la ko ka o ngofo. I le langi. Ne le winga le sa nga mutalo, afkanga mutalo. E unga le leing fa Filipino lo ma ko re samo. Ia, man ko ngal le fo i kai mingi. E kaunga le ia wala maka ko fa fong ai i fa makala na Filipino. Wa pe kasinga o ngal le o ye kai mingi o umo ka ko kai mi ni me fa pe. O le fa Filipino a le fa palangi da ai fa Filipino ai mam na mai do mako ia fo la o le ai o la wala ko mai ko o upuma wala mam la fo i fa perkangi ke do mam na malo mako mu talo fa Filipino de fa le mede sa wa o la ka va ai ya ke o kangi des kangi de manam lam ngalai kangi dai ma fo yo ngalo ngo langa ainga ia ka ilo ia mutalo pro sa fil. Ia. Ora mangia o ngi ata vane fa fonga ngale tunu. Isia ka po ia o subtitle so ie sa o ilunga. Ia ama kuala o ke fa ia ko le le vainga tangata. Ile fa ka un o ngi upu lalo. Ia mo winga e ka fa ia lu ia le vainga. Ia aka marika kale lunga le aka ke ale wa aka mai ale mai malama ko le ale wi ole. Ya ora faina nga ke va ni ke ia ma su des makangi. Aka de do po mam lamal me dai kupu e sal me dai kupu da ka wakangi ya de so da do fo wakangi marika nga ka da. Ya so ia faina maro pipo. Ya. Ale devo ka o kuror ka GPS montalo. Okay. Ia, kako tipi reso no tūlanga lelei lava, wai o kako kemasi ai, o le fōu whaasolo atu I loli, o loli tele ia ngā whaasolo atu whaasolo kia kungei. Ia, wai loa ai po while meo anga ai, ia, mese fo ia tō tele o nai kampani, ia ma nai tangata fo ia. Ia, le me fo I lele o le vato le uta e sasai o le mele sa titongi ai. Ia, watu e tele mea anga ai, le aveloli, ia, kasi le mai. Ia ma tulanga le na o lo iai ia wai loa tangata tau o le vaenga le o lisi vaenga le pe o le ai fata talanoa o na isi tangata mo vaafi mo mea vafangota ia o whapea po le ale uinga ai o le mea o pe le afi a le o tau whalongolongo atu e ima le vafangota fo ilea e uma na e maile whaiva o le anga I mai I le wafu I apia
ia ai ele mela ia fe ele wa fulo no winga ele mela fe ma fe ele va fangota ia lo no winga wa sa ele upu foi le fai ta mai ta vale ia ai piso po la ta vale ia ai ele ni le ona ta vale pero le mela le ta mai ele va fangota ele mela ia fe ele au foi va ia wa nga foi la ta GPS wa nga GPS le ia e lo ai po fiele mele wa fe ai te mai umai o le fai ba i le melo ya le marketing malanga palo malo sa lai o le songsonga o songsonga le anga yo ka konga ye pa pe fi kai kanga o pasima ma taxi fai ngi me ero pasi ke wo so los konga ngi fai ka un kupe ke ya wa ke ava ma le aru le awala los konga ngi fai ka wang kupe ya ang kwesa wala ya edim fai ngar ki ngol pasi wa kede e fa pena la lo wa sai de wa so ngi o le ko yesi me ko lilo ia o ke man kwanga so ye mo me o avitaxi e ka ke roku i mulingu ka ke petro o lai ku mai kai ai ko lo hoi le mulingu wa fe la lo ko nga nu ngal taxi nga siaki le lu ai fa ola ka vale ku sol muri kia ia o lau ko fa solo ku mai la oi so fa ka lai fu ku pele ave o le ona ala o pocket mai el ke le ku e se pinsing le ia e se vel pinsing le ko fa sol muri mai la wa lai fa ka mai da la ku se le ona mai da amaka mai ka sau ia ku sa lai ke ro ku lai fu le ona ia mai la ia ola ai le ro ke le o mai da lo ngo fu ko fa sol muri mai ko mai ya le la wa ki wa ti sal mel le wa ki mai ai alu la ko fa se pising singa ia e mo le le TPS la me la fa ba ku ngal ingusia o multaro e va nga ye ya e dis me o la fa ngal nga multar la fa ngal nga multar la ko lang tu ke mlangal nga la fo mo wai sion kongi e le fa pe o se pising so mulkalo o pising se compagnie ia le fa mo ia mulkalo mo fonga compagnie nga ke fonga inga mai la ko fa la lo o ko vai ke mi la nga fai me o GPS yo me salo o me nga nga fa GPS yo o kan fai pising sia so ia pe o Texas ko inga sia o sani a wang nga vai ke mi ia ma ia ka ngo ia fuen fo sa fa yang Texas ke mi nga ia ma ko fo le mangi do mo liu ia o vai nga mga sa kele la ko company taxi nga sa fai ai fai nga le wali nga ve taxi awali ko sa nga ya mutar ko sa ya mudkalo matiti sa ia le o le makala ngore nga le o GPS mutar e ka se mo va mo ni ka fala ua ia ingisi me ko koe ia especially o ka ko lava hotel o ki fia ka kala sa se kala ko moe ko ka ko hotel Waftai ia o ka ko lava o te au pe o le tūlanga le ia lo iai e le tō telo tangata. O le foi ngā mawar kei mia ngapo mako titi e tutai. I o le o tō tele tangata ia ngā i ngai a foi paitari malo ia e mise ngai le lava o te au. Ia wai pe e relax o le ma mawai le saunga le mu. Wai le ngata o nai po i e pa ili maisi wai. Ia e pe ia ta wale ia e makofo ia to ia ia pe ale ki tano o tu stala ai ngu se farkari malo ia la ke ngu le ia e mo lunga le apo ia le senso manga o ia wai o le lava ia e apo taria so se tasi mai tengo fie na fengo fie le na ia e saunga le mu ai po filme tanga ia o lisi vai nga muri o le tātou tupe le cash wallet. O no walo tala tupe tala tua nafi i lalo. O wawa ai ama le fie tō telo le tunu u whaunga ina o le tātou tupe le atu tupe. E la whatua i tupe mai whafu. Ia o se awala sili lea ia ma tau fie. Ia pena le pauna o nai vaenga ai tālo soifua ia le fina ngalo lo iai le lupe le lafo le mana fa lo atu pe le la tau tala ia tatu wa fe malanga inga ia matamai sila ia ma Australia ia e taru si ia langa o le sa ia fu fuanga e fa tatu tu ia
ia ai pe o le wa to e fa se to anga lo to silsila ia le pe na mo to nei le fia le wa fa ile tu mo ia le fionga ia tu lai pale sunga le pale mia ia pe o le ba matai le tu ia o tonga ia le fa solo le tu ile sa tau tau fi sa mo ia le la se ta tu matai tu ia po fiolo ia tado se ia pe fa yo le wa tau vala mai ata o ata tau le ia le a maua se vai la au le ia i to tala ia ta tu ke malanga inga ia me se malanga tu ia me se foi o ta tu ai ngoro fa fu malanga fa la te lo vai nga le mai on pai la fola ia malanga fa lo ia ia ma lo lama mulkalo le fekalai o msalo le wa fa fonga sa mo i o kaninga foi fi fa longo i lo fonga la folafo a ve la o ma fonga como molio le kako compagnie la lo titi sel i Samoa ke fonga inga mai le fa la lo o lo mau i le kako titi sel ia me se lama le top up le mau i le malu le wala le wa ia o se memanga ia le me top up ia fa nga ko pe da ku ia le fola u fa pe la Afrika la le me la ka ko mau ia o le la ko e fa nga solo mai fa nga fo ia sa i la mai le ka ko compagnie ia wala fa mu ia ngai ia ka ko ele nga ka ia ka ko ngai ia Samoa ia mangko fo i ka ko ngai e au mau fafo alo fo ngai o ka ko ai o top up le ke fo lus fu kala ia mangko fo i ka ko akopa o le pe o nga fa mulu mai ai ale fa o kanga ia mulkalo ia ka ngofie ia ai se fe fo i se le ia mangko la nga maenga ia mangko fo ia ka ko Sky TV ia le o fa mai o kerelo ma como ko inga lo o loi fa Filipino ia mangkua la ia a lo fa la i lo mo ko inga la Samoa ia fa Sky TV fa Sky TV ai de fa pe maka ka ko ngi ia ai le pong sa ia ko inga mo silo mo ko la maka ngi me a kimu a ko mo TV ai le kamanga mo ko mangingo le ia la fu maka ia ba mamao me ia Samoa ala maka ile falo singo le ku malo o le peningi so Filipo io me sa ka ko le do e se Filipo fa le ngole o e se lo uso nga Filipo o le fa ka no fa ba o ia fa ka lo fa me maki vasili ngala ia ole a mo le ko nga fa tai mu ka ia le ai mo fo sa nga ka fa singa nge ia o fia mawang ia mango kalsia nga o waku ka ko kui ia ai kala ia ka ko kwa oi ma ka ko fe malanga ipi o me masang mai ia si oksi si ku sa mo o ngi la alu le dua ko ka usanga o ngo fo i le ko ya si ku sa mo ia nga wa mo mai kana ma ngai mai ngai o le nga kai ka ko fal kalimalo o wa malai va le mal ke le nga mo me ia misel nga ngo ka uan mle vale le pe chen wa pe chen left i a o ko mle vale le mo lo me nga e ke fa sa lo mai ai me ka ku o lo nga ia fa ka lo mal ke fo ia o la le si me o mari ke nga ia fa ka ke de la ma lo fa ka mo kalo o ma ko fa no lo aku ia e u ia ile ke le fo yo isi por kalam ia por kalam la male ya nga ke le mo ma ko le nga ka ya nga ia ma ko ngi au nga fo nga yo ma ko ai nga ia fa ka ke le la ma fo nga le mo ma la ma le ile fa fo nga ko le tunu o lo o au mau ia ma papa au fo i kun mangu fio le lo lang ia a o lo kala per fa mlama ma su fa mlama ma silsila ma ki ro ku Samoa ia a lo fa ai nga ia pe o le ma ko kala nga lo fa ia ne kua ile au kala nga mo kalo ia mo pe la ko fa kua wa nga le ia mo foi le so fonga so finalo wa ka ko inga le kalesia ko langa ka ko ngu fa kai fo i kalfo mai sio ka vai mo ia va pe fo sio ta tu ia me se foi kala ma di mai ka ko finga paroka kala nga de fi fa fonga fa lo ko ma ko fa
po la ku lang ai si ka ku ia le fo ma ko mangi ngwa ku pe yo ngai pa u fo le fa o kang ia o le lava wa ka kia kai lufu lima ia si kari pe ia ni su e fai mang fam singonga ia msal fo le menga le fa kali ai le fionga i sa ori i a kwala se i maka ku pe ia ke ua mau alu lango se ku a le ku ngala ko lango ke upa u ngi fai pu se ko lima ia ko le a o nga fo a ko na ia msal le menga ka u maka ku fo ie ko fa i le fionga ia kwala ia o fela ave ai langa paloka ia pa mangingo mo mai kulanga nga ia fa tai tele lama alo fangia le kua i lau kalenga mulikalo kiu ke fo i fai wa fenga ia i nga ka le kalisia alingu ia malo wainga ia fa penga fa kama ai le kua ia lau kalenga ia mo pela fa kanga ia o le makakala le alo fangia le kua kiu ke fai wa i vai asfo ia ka ko fei ai fo i lea so sa a sau pe a momori ko ilu so fu so ma ko bola ia nge kai ia o mai ala fa kan fa fonga ku sa mo ia fa ko fa mai ia fa wele ka ko por kalam tai ia wa fa malo sa no i la ufiong le lo sina ia wa se telinga i fi longo le maunga le antuolo ia ma tu fa longo mali toa ia e tu sai ko male ne ia fiafi wa ve lava lo konga ia fai masui al mamalo tatu va se tolu ia le tatu fis fa salalau ia i tono sini Australia mana tu foi la ta se lu i sa ia ve ele leo fai masui ole ulenga mal kampanya titi sa ma to moboli foi langa pa te le lava pa te le la ufionga tolefo la ufionga tapa pasina me se foi le fionga fukialo le alusina ia ma le e fionga tau sala i le sunga e no wa o to tele o tato pokalame ia ma tau ina le tau selu atu ia ole au ngale la tau longolongo la tau longolongo lava malongolongo puia li il mamalo le tunu le fo ina manu malo ai se ia se tasi o tamal ta vale ona o tato top up ia ina na to fa na to top up le lus futala ia mo tino ma un malo ai le mo stato holiday package ia ale tulanga tonu lena ia momole tulenga pa taiol matu talo ile tua ia fanga na ina pe le tua ia lo to mamalu mo se lo to wa se tolu ia mo pe au mana tu tau tua ile tunu ia mo fo ia le fina ngalo tau si ai ainga manu ia me se fo ile ia lo to awai ai mawai ina tunu mamau ia o tau fo ia sai li manuia wa ia o tatu ainga manu ia ai mai se o tatu ai ngole po le fala ma feula le mulila ia o apo tapo ia tu Samoa ia o le nganga ia tatu toi feiloa i le vai sofou e le lofa malanga lele o le tua ai manu ia tele a fai mamtute ia i lo to wa se to ai mai se fa fonga nga si tatu tunu nei te mo le feafi ia ai fa so fo ia muta sfuru male tolu minute o te ai le tu lai valu sini au se tania tato por kalamina mani to fa ya mutalo i le fa la wilo ino company ma lo se GTC ia o te le fa mamianga o fa manuia ina ai le manu se tato watunu e momoli e tu ai la fa malo mal fa taitele le mamalo le atunu e o lo papa au sini au se talia ai me se fo you tu fio nei au se talia o lo maua mai ai le tato por kalamil mount Samoa vi inga o le atua ia manisi tu o le lalolangi mo le tuai fa taitele ona o la tau lango tato titisar o lau tului al paleni o telefoni al titisar mo na ia inga i Samoa o lau fo ina lango mai por kalamel maut Samoa o vi inga o le atua e pe ona ngā pāti ai fitalenga ia mutalo ia e tala noa mai i le asa ma le asa o le pesela le mo le atua ia lo faanga maut Samoa vi inga o le atua mo le fitalenga ia mutalo matausi ma le aingali ai me se ila tau umalava o e o lo lango ina malo si tato pokalami nei e ala le tulu ina o paleni na Samoa ma le tua foi ia o lea walu mana i le asao na itina ia vai le whaala wiloa lea ia faisa TV ala lo matua e whaale le ia tili ai ala lana ngangana wha Filipino fia ia foi lea o lo na loto na lava tamai me tas pese la lea liliu mai ia o le whae uino le tato pokalami
tali tonu e pe mo mo wa solo ye le na wa e lo lo na tau no wa e le fia ngalui e fia e mo wa mane file mu fa manu ia e ma salo salo vale no na lotu o winga o mana ale tia yeah minute ua te ai nei le tu lai malu isini au se talia le vi ingo le atua soifua na saunia le au fai pese me totisi mai le afioanga o tanunga manono pe ono tau sila ma mai moa mai ai ia vi ia le atua il whaungaina pe foio o alo mwhanau o se tātou watunu ia e whongaina pese ina malangi ina le vi ingo le atua ia yo i le sa o ai e tala le tusi au ke le lopo ngā whio le tusi whaungaina i le atua ia tama mea ala langa i lona si i lona vi inga wai tasi le mea le e tupu nei i le lalo langi nei whamasinonga tangata soifua i lua fionga le alo sina whapefoero fionga te pau whasina o mea nei o vi inga o le atua wai ese a ia mauma fo ia tangata wai ia o po ya na utala no so o lo wa ia o langa fo mai nei meo au ina i fale anga ia o le ekalesia le Pentecost e o ti fifia ia le ekalesia le pena o tupu mai ia ma sa amata mai lavale le soifua ia ma le tupuanga ia le e whakasa
I whakasa uli i whakasa mao yo I la vale mātou ia tupuanga ia pēna utal no momo I whale apuna la so ol mātou whale mal whale rwhewhia ia a ole e oti e wā e kua o ia I whale apuna ma whale wha ki ngā lana lata mai ia ma aluro o toi ina I le e whakasa ia ke alu ai o ile e kalesia le e o tik fia ia pe la o le whawhianga I ngā le o tinga a o ina lava au ia ile I mea fwe a makamai ai whai kaukusi tūlanga whapena o lai titima e la le pesele a le a o ngā sā e whapea lona whaasa moi na saule whapea lona whapetania come to Sunday school saule a o ngā sā saule a o ngā sā ia o aula o ngā ua ma seo koen whare e kasi ala ma kuspa ia ngā kuspa ia le alto ai ai la le foi upor pese whapea a mai sa ubo ia mai malau tuspa ia whapea bring your Bible too bring your Bible ia e vai mai ala a whamai mga orwhai au a kaul pai pong si ire nungor kuspa ia e vai mai ala whai au ele eisa o kuspa ia si ilu mai no le ia e sau vai ia sole mai sa kuspa ia walele ia o sau no mar kuspa ia la le tasia e ka le ala o famalama o falsa ele pe o famalama tato ini mo famalama luva la wa usu o la pese nga usu esa ia o nela bring your Bible too ya halu no va pera kuspa bring your Bible too halu no va pera kuspa ia la ngale ma me pa te au sa mas kuspa malo kikiro ku ngai fa famalama la eu kiro so no mai ku esa voy a bakula kuspa alu nunga whapera kusiko wai loa umala e mako auro wafo ila aro koe inga li ngule o whale apunga on makua whewhewhe au ngu whale apunga ara koe kiro zon mari koe inga wa mako ke piko ai numa wano ke leiki saulore awa e ku foi o pau saua ma le pura koe ia vavero ro koe momoe a ver ku spaya ke ga ku fa mer ia wa sau fo ia pi mama fa fo ia koe inga ka ke musuka ki kaukala I no mal mama no le tin ia nga ado ia le fa tu fa fe au ile as nga fu nga so fa kau mai ro ku spaya kau mai ro ku spaya le ala wa ilo fa tu fa fe e ala ngole sa mas kuspa ia nga eso kuspa e fai la utala e se le kale sia na fo mai ia lo ola nga fale nganga I le winga le o la fam tala nga tau fai mo le meo le tangata mapolotu mo le ai e maua le mai le mapolotu I siri pe aku I te awaia le nga nawa e no fo a oema ma sai tia lo ola nga fale nganga e siri atu le tapua I le tangata I le lotu le ngai lo o e anga le lotu le wa makua I e mafatia o ngolo wika fo al kanga kai le lo ala ya sia tu tangata ia o fai po atu la I le tamaloa e lotu metisi ka le sia metisi ia o le ke le o le aunga na o maua mai le ka le sia metisi mai ngo o waku ai lalo le faskepo mua se ia o nga kaungu ai le kumu ai le o stanga tamito tisi nga makua yo o ai le kofi mawalunga o le auso ferfani o nga o le yo le faskepo le ngo wa ya kuaima o fa longo ia o sa o loto ifo ile usuina le fono wa e uma le fono le auso ona piki mai la ia leo o tina e fit wa e pul piki mai pul tu ai tasi ia mafale tu ai ono ma fiku ai le ai o I tonu o le fono tele la le fai le kale se ina piki ai la na o loto I tonu o le fono tanga tele le kale se ma o matua I malama e sili atu lo malama ile e kale se atu lo fo fa na ilo isi tangata
metro tisi wa sili atu lo wiloa ya lato le ngaliana le leila wa ya atu I fape na fo ila wale fo I wo kaum faya tu fo ile kalesia tato pe tato ya fia le loto e o ai kakalo wale te falo ia o tato ia pe o meno sawa e faya o ia upo la tatalo a pela le o sa foi ke le o tatalo le kiwa mafuta ke le ia tangata ia le kalesia e le si me ke vai e fa solo fo ia le me lo salio pe me la tatelo pe e se fala po con foi le ke kia le ke vai se palangi se ala people le e ngofo am kapua la me mua ngu lo ona la faila na tatalo ale la wo lo nei na o sa o va hanga le tatalo le kele o tatalo ese ase to fo e kalesia ai ila ulo e ye fo ile tangata o la fo e tingalo na fina ngalo ia ma to e lo tu ese le pe o tau fale atu tono e kale se katoliko ia tu lo lava ai tau ia a fa ye se tangata fa pe e tingalo na fina ngalo ia ma to e mai mau lava lo tangi tingalo fina mai ai o la unga le sala unga ai e fa au le ai ile fa umaina o le fontanga al palemene le na fa langa ngawa e ngofo mafai e pe o se mea lo ai ai le ai o nga duenga le atu e tatau e te aula ia i lo e tatau I tangata ia ona fe soani tangata ia e fia o mai totonu o le lei matou ia e fou mai ina ia malama le mea le lotu wa kele yo kusi tatalo le o maua e mafi fe oka le kiwa ale mapu le tatalo le kalesia pope le kalesia katoliko e tele ala to tatalo fai pea ese ia pe o tatou ia kalesia ia matou ia e fai ai o la tatalo fai ai o upo la tatalo ia o le mea la le na muli mai ia muli mai me no fa longo ia lo grandfather o lo tina ke sausawa ia me na o mai tai ia le la mo tau mai foi e se foi le fainga o le kalesia ia le e kele la kakalo le vai nga maleva ia ile le nga le mana ia vi ingole tu pe o me na le fa ia la tan ai o le tato ke lo peke lo fi sau no me le tau tala ia pe le ai a lo fi sau no va tu lo va no ai le ai o la tato o lo le tato to fa tasi le tato goodbye to ia le balo le tu no nesmija Mude man kuar ngufo. Ande mo sau la unga mai ka wa. Ngai ke mi umi. Lau ke fa no pole. A wole man kuar ngufo ka fa ngase I ka promoting ole. O titisa. Ale o sau la unga mai pe ka on ka ngaka ri ka kuspa ia. Le. E ala ngo wala ngai. E ke lua fai mai langa wa o ke nge kuar. Ala ke ngofa manangi ro kuai du mal mamaru da ku o pada punga o dufi o sala I dua ia ku ia la ka mal vai monga ia fai la ko vai mo ia se ia no ke nge kuai I kuai ia ka kada mai ia pola ka upua ia o le tato to fa muri ele sili le tai nai lo le tapua ele sili le tai nai lo le tapua ia tato to fa muri nai e va te tala mai ai ia ni to fa lua fionga le la fionga le alo sina pe fo le fionga ta pa fasi ia ma fa mai fo mata to pokara wa le la wa tu fo ile si va enga ile si li ta ina lo ta po ia pe la mele no ta tala fo ine mon tanga ta fo ile le mapolot ese le mapota po inga ia ese ala le mapoia a mo le fe kawia ma le ola ngala e ola ko ngol kapua inga le kapua ia pe siria kun kapua inga ka ese le ka waru ku ngai lor ka ka ya ngar kapua e ko sala maka I malango ya sa kangi langono le tanga ya na le tapua inga le ona olona le fia I tanga ta fo ia ka o aku ko ngol kapua a ola o uiem ta e sili e le sili le ta ina I lor tapua
ia le ala va ku lo fionga le me fa mo lo fionga le ile alo singa wai e pupu au fina ngalo ai tutu yang fa fo ile il fa so sale o kala ile o tuta nga vale ia ma fa mo fo tato po kala me monia fia ia le lei malo sa no ai no e ko ko fo yo le ai fa fo sa mo e ku sa fo i ma le ka pu ma i ka fa so ai ia me se le o e sa o i me le o le i le kalesia le ngi katoliko le o ka o e me le o le kere o ang kalo ia me le fa pe o le o mai o ska ka fo le sa o fia ka po ia e pe le fia ia ia o ke masalo ele o kanga ka ele o kanga ka mai ele winga nga ia o ka konga o ia o wa ia se lo fia pe fo ina o ka koma kanga wa le o ke ringa se lo ka po nga ia le a wa vai o so o lo kali mo me o loku e mongia lai ke fai kau il ke ro isi me lai ke fai kau ku si e se la vai a e ke fa maongi fai ngol o le loko ka pua i e fai kau ia wai o le sia loko pope ia nga ngofo ai le mo kwa le kau kala e ke le lo por me nga le so lo pese fai foi pese o vi ngole ko le pese fo e o me o fe kali ngol loko e pese pa ke kali pese aku kako la ngofo ai ia peida o lisiko nga kankaloku la fa penga ia o ia kula i pe sin fa ka inga e sa kankali du mai saue e ngofo pe o kelo stopo e saula kankali du mai o ko fa mau ia o le kakalo ko anga le loku o longo me o mai ia ka fa longo o si dia ko longa si le fia i lo e nga fa ngau mai apa pikema confirmação comigo ia malua ko ia fa ipoi le loku o le loku pe mau ia fa ngau mai sa catholic me la ia o mo kwale malama e kulo wa si e mo kwale malama i ke me loku ia o ina ko ia si yang fa be wifi mai i ko mo o le loku e se le mangai ia mo dia la ngang fa tai whakaia koe fo i lau whionga i le tausala i lau sunga ai anu o lea ke mai kau ria inga i lo awai le loku i ke wa mai ai i lau kakalo fo i le kalo le loku ia malau pese i ke vivi ia i le kua ai alanga e le whaiesi mea o ngai lai kere o bau le o ka musalong ai maua uma ia misalo mo quasi siri kwa o i ro isi ka kori ko ma e mori ala nga fa tai o la ko ia o ke le fai tiu so ska nga ka sa o fi awai se ka po e ke le fa pe fo io pe fo ila almenia ko le fo in mele o le sa o le ska nga ka la fa pe ala ka un ol mele o i le kalisia ia la mosa ma le kuso le kariari ka ko famantunga ia a sau ka famantunga mai le se kalesia ai sau ai alwa ku ile mele o komionga ka ko o ke le no a fai o le fa maungi o kankari ia o le mea kasi mai o fo ina o ke le filifili kankari ko le fo me ngoi mele a fai alo kanga o ke le ro folo ai waku komio ai waku nga o nga kifia karia le o ke fa komio na ngole o nga mo mai ia la ka wa pa ke le nga kifia ko le fo o le o nga mo mai pa ke lu a wo ke fa msingol kanga ke le ro o ne pe ila a fai e ke ro kanga le fa pe o kanga ne o ke ringa le fa pulu ia ai ke le do safa poluri o ke mo kolu o mo fa lo kofio ale ki kuli do nga me a wala ke fa penga la o saul kan ka mo lo nga o salmo
ua uma nga me ia kaua lang fa komu a fai ala o lai fai lau ngaluenga o le kufa o le kingo le i e fia ka mafa kufa a iai ala kankala sa ulai mau kingo sa kofo o le mele pa ua iai ai awanga o kangofo musu e wa e pe e kaufa penga isi o wainga e ki lo kula fo pe ka musu e pe ka fasiri ia pe fa penga ia e pe o la fa so ku le kuso foi ma lo fa fasiri ai o la vai i si au fa makala ma lole sa no e lo fionga le alo sina a o le itu atu le va no e le fionga tapa fa sina ya to le fo ma na ya la u fa manga na i le mele o le komunio ia po fa mantunga fo i si kalesia awai na utu fesilia ia nga ule malia i fo ia i le sia so o fa pela o ma fa mai maula le kai mi ke ai fua ule loko tele o talia ina le tino le ali ia a le aso anga o alu ai malo manatu na ai la hunga mai ai lo pa ke mele ke e momoli ala o fa tai a pa tele ma kusi i so stato misisai fai e ale aso ana no alu ai malo manatu le fa pe malo la sare ke le korpselo ona foi le fakarikali i se ava noa patele e sawa i fa mala malama foi le ke fia mala malama ai ile mele o le talia li imtulanga fa pena wa le ki mala malama i se karesia me se karesia ia te ola ia ke le fia manga o so vale foi le se mea te na wa ia o mala malama mo ona o fa ia ile o le mea le ai te ia le so sana o what o lotu malowanga ngai malo le sale ke le koe adu mai mauro kai foi le langa le e mi ele mele mis ai de asa sana na la toi patele mali ie ie fo ile tatala si lunga le reto ma fa le fa matalanga tu sala o tangata le ia mo tangata fo ile fa man na malia ya le na lo loto malia ya le na watali le mea le o te mafatia ai e la ke fa karikari se i se taimi fo ile le sa wai patele e ava no ai fo ile fionga ya patele ia na fa ile o se tata o seminar fa malama mai ai ma ti tautala ia ja fa malama mai ai ya o le o te fia o te fia i ai te tono le ekalesia katoliko ia pe foi o le poselilo i le awai mai foi o le fionga tapa au fasina ma mato o lua i le ngaluenga lea o le a foi e o le fasalalau o fasalalau ia ua nofo foi ia ma awai mai foi ia ma tato ngalue fatase ia tono le ekalesia ma le puleanga lea wai o ausa ia o le kalesia ai o tiupe ona o tau fa malamat ai ina ua maliu la se ma tau fa fiau ia ua maliu atu ia ina malo nau le kalesia le sa o ia ua ele fitawi ia te au o tangata wa leva ona o lotu le ai i vai tau fo le wa ia nei i tupulanga la ia ua fai mai fa fiau ua mai la tau malato potofou e tau mawhai ei, e toso e mataulia, e matutua mamao i e tangata ia i ngai lole sunga alwhawhia ngai ngai lea a lea lai a maila na potofou lea e koso kua ikanga ka matutua i e kele mga oaila au ia lea ngai whai mwhaara velave lau tapua i ngai lea tua si lea ia tau ia na o nofo e te alele e ke manga kua ia ai ne te ua tele lau tau tala ai pe tu langa na le fa peala o yese me fa le tonu lo o langa fa le nganga ai o te manao ia o mala malama mo ona o ia ne ya tai i ngalue ia nei tai me o samsam la pisi matai o ko kama fa ma fo i le fasa i o le awa matanga lua toi fa pena se ia o foi fa manuia mai le atua ma mai poto malama ai fa aftai o malama fa mania fo ia fa malama ina fo ia le la unga le fionga ia patele tu sai fo i matulanga le kalesia ia ai avatu ia la o fionga te pa fa sina to le fo tala mai lo fina ngalo tato tala to fa e le sili le ta ina i lo ta poi
Moi ni nei. Yo e kai kukusa man be finga le ai e ma ko vingi ya vingi moko e mani ngia ai ya ngi fo fa ha kai fa penga le sidi ka i ka pai. Ku sai le vinga le upude le sidi ka i ka pai. E ke dole dei o le kusi fai kau au ma ko. O e le ke kai e ngalo ya oi o le kusi fai kau o au makua ya por kusi fai kau o lo ngu por kusi fai kau o lo fasi manga lo aina o e la e le sili la oi e sili de ka fai e sili de ka fai o ka ngaka ye ka fai le ke adu ave o le se me ke fai o se akali oi ale leise me ke faia o se akali e oi ale anga vo se me ke faia o se akali e oi le upulanga e alu e maumalo fie lo makanga o se akali e oi nangor kapua inga le malo oi le aku fai fe poi le kinge ku lai mai le kinge le vo kau kupu nga fole kau waso ku lo le fa fo anga samo se po wa kau kupu kau ni singa ile mele ele sili le kai ele ka pa no vinga kai pel mele fe mele ku ya finga le perfect e fa ya solo le fa amalek ya la foi solo ye se fe mai ya le ya finga le ya fa nga wor kupu ma mai ma moe pepeki fa ko oi e mai o mei nga mai e so o mei nga mai o se kau danga ke le nga fa mai le ko ka o ke i de kupunga fa ya ko ya so ele sili nga o mamo po i de sky o ia me e relate me de kas ele sili de kai i de ka poi le la mo mai ka per tau sala le mi longa mai la la u se umang mi lo ku le la ngo rua pe foringa mai o le ki rua mangui ai filosofia fa lo pope o ke le mangui mai filosofia fa lo pope ngo mangui mai filosofia lo mamonga ngo sa wa ya u mangui mai dai e de u mo sa wa u iso se lo ko ke adwai o nganga performa ia lo kanga ka e u ia o le lamosa ma sa usi e karesia ai pio sa kele le vanga kala boa o sa le mai i de karesia de ya le avo sa wa ya u ia pe uma o se mamong pa finga le mai se ko fo ia o kala ka pure de si ka e ka po o ida le ka ki ai de media o so me fai e ai ka ka po no ngovinga o le ka ua ia kia o le mele e alu se mea le i kanga kare ko kio whakasi e ko kio whakasi mō mākua le ke bere ngōlu ko malauki ngā me nanga ka ua i le upule o whamei ngai tau sala le si ka i ka pai o e la e whai le whaiva ar ka pua inga le whai umala le whai le ke ngia sole sau le mamoli la au whunga le o foi ungi vai ke mori me ka sa manguia se mea pela nenga le ma fo le ma fo ko refer o kale le fiona professor ya afar o ia sa ka sa ka po i ka ko me langa ka u le de sidi de ka pa la la o marka le o sawi ya lo va ku ya finga le ka po inga ya al mea konga de vinga le al ku danga le sa ngonge e kari se mongi de sa ngonga le finga tau sala le ai o le finga ngalo le ku aya o e le mo le tau sala nganga ai alu mana nganga le di e kari me le di ya lo kari me le di fa mam na mande o e kari si e le ai se kari si fa de ko ngula ko avanka ya kia wai pa ngase kari si e de kan ko mule le korkas pa ia le Trinity ai kare sia o mai ko kusa o ia lo ke mi kala vo pe sa kele ke mi wa onga de kare sia lok mamo o nga pe sa nga so le ninga mai se mea fo mai fo ia lo o lang ka fai o le mea nga o ke e se mo ma fo aua exavadi fuai se vai o deskanga asa valia o yo se vai me de ko
nongo vinga e fo dinga mai o ngai me sia o nga fo kama fai e fi ngau fi ngau ki sa bali se me fo ya o nga fai danga challenge e foi lo o langa kam fai i le ka lengi le musika o me sa fa ngau me lo a le wo en mai dunga le wo en mai lo ke au ngai si ka le si a ese de ka le si nga o fo mai ke do me ke fai a lo se o ngai se ka le si lo ngovinga e le fai do ngolo da nganga pa ia ia na o pe ka kala ku ngo se vai vai ne de fiona tesa o le kanga ko le kua e le mapuro o le kanga ko le tua so se do ia le o ka ngwa e se le lo ku nga o nga mai ke me ma ngai ni a lo ke nga do e si do ia o kanga kala ia e la ku e fa pe le pi do finga lo le fa pe ke la ku pe ke vai ku iska ka de ai e le ia se lo ku le ski apolo o le mea lo ke le vi ingore kua o ngā olo sa fa i le mea ki aporo usa pe fesa whaka ka inga perisiti ai wa ai nge ai mese ki aporo ai mese wha aka ke loa ki aporo i o le mea le ele siti le mele siti o ngā olo ke le ki aporo o se mea whinga le i le vi ingore kua o le makua ke le ki aporo ai sia e musu vi ingore kua ai wa ai lo se mea whinga le lai e de se vi ingo de kua mawai masalo ka se ki a pro pipiri da go fongo foi ma foi dai de se vi ingo de kua e de foi se ki a polo e fi ngo fongo foi de se vi inga finga ngo anga vi inga le mawai o le mele ke de vi ingo de kua o ngalo fa lo la ye ki a polo ai la kura se fa de sa finga ai mawai vinga fa penga o nga ngai mawai vi ingo de kua no winga la we sa de yan menga ki advai e le kuma mai nga foi le ki a pololo fio ko ko le mo ko le o man le tua ai la kula se me a ke ve ku kanga ka pi fa si ma pula ngai lo le nga o nga la ngai oi lu ngai ka u ai le ku ya ai fa pele ke la ku ai ka ya mo ka manga ya wo fe ya inga o le nga a ko ka po al ku spa ia le nga ka u le nga ia masalo orkus pa ia le fa casa ada la forca un almea si dungal pai po si aku dungal pai po ara eu kilo marco inga po fela nga pai po ya o se fa so a nga ku sembro ma fa do finga tausala vai vai nga finga fa de ku vai nga le finga la sina bode fa fonga angal pa ia mo dunga so ka ko mano fa taitele lava i lo fionga i so ani fo i tato to famun moli e le sili ta ina i lo tapua ia umalava lua fina ngalo fa alia ia leo fa fonga fo i le malwa le atunu ia i le sili ta ina i lo tapua ia moli atu fo i fa aftai tu si mai talenga ia fa leonu Filipo tu si mau mai ia fa pe fo i ia le peltua ia Lucia ia fa aftai lava le mafuta mai lungo tato penga tusi ia ai mo le fasisilanga tato po kalame le sa o mo ia o te tonu sa mo ia ona o tuangia fa le ekalisia o le ale ia stato po kalame le sa te ua ia ai le e fai de tato live le lotu manelo mafuta mai tato live de tau sfutasi ia po te ala titi fo sfutasi i nei sini Australia le sa ia a taimita po kalame le lima le afia ia te tonu o le a malolo tato po kalame ina o nai tuangia fo i fale e kalesia pa o tonu na taimi ai e fai tato po kalame i tai au le astonai i le ta fo il fitu pe o na masaniai ia ai mo pa anga umo le sa ia le a malolo tato po kalame ia ai o te tonu fai unga fo ina tato po kalame mo ne yaso e mo le toi fo il fa tai tele ma futa mai le malo le no a fai fo yo le asa fa fonga mai fionga i le tapa a fa sina ia to le foa le fa ululungo nei por kalame fa pe fo ile fa tonu por kalame le fionga le alosina ia futialo mes fo ilo tangata wale tau tamali ia po anu ilangi le fa matalanga ma tau te wha moi lau tō wha tupu, ma lau tō wha le atua, ma ngalo ele au na ngal maut sa movi i ngau le atua, a ia manuia lava whaiva matiute,
Whianga i ele malo le atunu nei fo i vai aso tau a mata. Me se fo i te tapua inga mātua i lawa ma maota. Nai whanau to e a mata ina o a onga. Ia, marutia pia o tau i a awanga le leo le atua. Mai le matapoto le ali o le lanlang. Ia e whaono a whaina ilo tau se seo manga. Ia e, ai tātou to e wheloa i le astona i le fitu peon tai au peon masani ai. Ai munei taimi. Ia whaasoifua ia sa moa lo watu no pele, mai a ai o ainu u ilinga noa litia sa wainaia. Ia talu ai pei umalava ua moe tato insi. Mike. O le tūlanga lea ia mātou. Ia sa waweana foile ia ono stapua inga neia so. Wai e kare sia palangi e halu al tai mātou la sa mātou pese misao le iwa ia na whawe ana mātou wo pe ia la o tau ture moe e tato insinia ia pese le tātou te tau mawaya. Oh